ngay comments ibo iba kerja tadi. Nilai dang sakit ku palat kan. Ano ngay pi. Kidon gijat brio hakane ka perthai lai. Ibo mio tang ya jaban ba. Ban sia thu no baleng so thu bang adu bhai pa ka long ba. Si banai haswa pa ipa in pen ipa pet banai ba khat we. Ye ga jimaring one job release ha banai ba si phau. Uang tau valuable senrang balong kodor. Isap jing right one job the Premier E on screen ru madem situ bang me. Happy in a way. What is money according to you? Đủ sân rong lạ bằng kamai một tuần vàng. Bro, Hey, boleh. ayo, Dekat hai, ambil. Pi. holding. Oh, mami minta lagi mama sedang. Hai, Syong. Ni. Xong thế là Mình là Mui dah. Syong ang benar. Padahal sahab coach sipon mo. Xong. Jais. Wow ni. Yo. kamu mesti mie nasional. Aba, Syong. Mie na nasional ini. Ano man Syong. Nasional. Aku lang na ito Syong. Ayan, wala. Di pina Jangan jawab tu. tu show itu train video. Betul. Wala, misa yung switch na. Muna. Biar. Boleh pun. Ini Buddha Panda. Lah kan dulu sih tu buat balik. Buat dah kenal. Hai, oh. Tu hayu, pemasan kan tu. Merangnya. Tunduk buat. Terus tunduk untuk. Dah lah kau percaya tu mo. Tahi Ramadan. Rakan mau porba yum, kan mau porba ngisit arga tu. Late what Q. Ranut kita artus ngim kan mana ada metro sudah support mengam api basam. Basam malah kan sah. Kenca. Basam de he's the best lah. Bandung em. Long uhikai te. Biang. Kadai. Uhikai ba. Ban ong kumyang iru badang kena em perkat pi basam hai tu ipor ngadang kendu yu basam kenu. Setayo tam tambah jing suntenat pak kalau. Pala. Pirang genduk baksa bang setiau sa. Oh, em long deh tu sengi. Haswa jong gitu, haswa banyak kendu jong pia kendu dan kendu dah setayo tam one text yang. Online kendu pin one berlapatnya tengok ta. Biar lam yang support you. Support setesa. Situ Sueledong. Soledong. Tena Sueledong pan adin tu dia tu kan besi itu bhai jong vino ye. Ten dala dep ko tu ka benta panong ban le volunteer batu ong ya le shoot bat jong pia di kato kan ma. Gajian asnon tu pa. Tekmut pilih trekking bad jong baksam. Basam Oh, volunteer. basam tu lah best mah. Best pala. Kalau saya. Lek kiulom. Tip top lah. Thank Dai kiulung. Heriat. Oh, malah sulai trek hukum tu. Ketua dekat heriat. Emang. Kalau fun ha itu ipo. Ngapa perbangan lej itu lej belah tim dai balej you. Pilih ban Volunteer yu basam. Volunteer yu baksam. Kat ba ong basam subuh mentau ong basam ki lej wat kata ki lej lek kata lek kane lek kata syat lani ke ru. Kat ba basam ke. Kalau nung bud jong basam. Tekum no experience pi tu shklau. Tip top. Syaklau mi belangin cloud tu bro. Shklau ben. Awet telong kaklau belah kinong kumba belah mengisi senong berkaklau ke balong daga tu jing belah pakai ya. Ai keren bad baksam por balek yum u yila meng aku bai jaka wong ba por basak camping kum tu 1% 1 kilo. Kadai iman ke por te nama itu bisa jaga kita tu te bersak sampai lah iyo. Wild we. Baksam lah dai ban shna bai tiki man versus wild lah. Dera. Bro, dah Shna man versus wild. kerenjan mah ong yo you ba. Betul. Oh no bro, you sedang noin. Yes. Okay, saya pun ke kamera gitu. Punhol. In the 1 to 3 in the action. And Merry Christmas and Happy New Year. 1, 2, 3, camera rolling, action. Sabi ko phone.
Yang ready bro? Chalo let's go. Hey mem shoot ndak tu ga na jorong nong. Oh tapi yang itu. Nak tu yoi kata. Memiat kau tu. Miat angka. Biar. Ta. Halo pai ba penyang siang bahar yang pisi gini ke podcast yang Neighborhood Boys podcast tengah kam host biang ye gini ke si kam jo chirup wow mood the panda. Dan ni gesni emu gas none other than one bar concert wow koli. Good hima. To shwaban sedang hey bro shwaban sedang to I not go ke code singi. Ya ko dah bong kumno. Takkan apa pinggir, snabe nyapi. Ya pila ban ben re kumno finrat. Jong susu tham. Oh, ngarang ko di betul. mga. Okay, ta. Ta Aisha aga introduction jong pi kenamba ki viewers ki audience kin kantip mano day one pa. Te kumba barok kilayu i. Ya ka jing sedang tengah sedang na duk mencim senam he. Ya ka jing ruai habaya dai bak ka jing ruai. Handai banong ya kene kelanti ban ya te kumba phiru philayu i ngatharai barok nangi rungi ya tep jong ba manuel ki bayang te ru phi i bangai sat tharai nang kong. Ndai. Te ngashan ala shat bet bajong Michael bajong bilang kini balai don lang bet bat ngahin adu kabas sedang jong kene journey ru kum jong one job kum jong jolan ye ru te kum ba philayu i adai tang nong shat ka banang kong. Te kat badang ya ke journey kum tu kumba pilatip ru ya ka tu jing ruai jong pi arigato ru. Namut banwan shoot bajong ma pi ndai. Te ka don no jing jia kan kum tu. Te ma pi lai i dah khamat la jong tu singi kalong kum no situation te jong vino ru ki bay don langgi i kum no situation bay dai tu singi te la mi la ka mi nang tu. Ten dah hadian ka tu hi ka dai ka situation ka ba change ka jing em ka jong la. Te ngamut ha tu si por ngamut ba tharai. Long ta kan subela sukin nong no ka jing im kan kut no tang kum tu ten dah din re ka don te ka sur ka ba pasiau bai ka ba ong bai yat be chakmat ka ni ka lenti ka bang yan tengah tharai ha jing im jong no ru kuma phiru ani kumi ba ru kum jo play kan du ya situation jong ka jing im ka ba long bai ngan im la ka im long no ta kan kum ba long lang no ki wei re kan don bai ka ka ba wan ban pasiau ha ka tendong skor ke jong pi ha jing mut jing perkat ke jong pi ba this is not enough pindang hab ban le ya ke tengah itu por nga phone kenya kan pam yu jo namar kan pam ru de u briu ba tebet bah gini ki lanjing ruai tengah panjing mut no jolan le ba de u ba recording tama jong jing ruai jong up jong one job baro hi record hi bet tang jo ten dah hadin to kami nang kong tu jing ruai ka beautiful day jong iyo Bas jong jolan. Te haga tu wong jolan wong ya bro nya kolam bat pi tengok ong ngaru ngam dinai namar ka we kham tam ka de ka cover songs ka badai yau blai ka bain ai ngun dai te hang tu ngasem kan bay jing im la jong ka long bay long totally ngala sngau bay kumbang la du lun na dong sedong ladu lun ngam don jing mentoy su what's the point ma ladu kat yo kupa te la long no unong kersan jong ka yeng ka sem te menta mangile ki khon ka kam ka jam rumpat don pin iha ka perthai ka jong mentaru pin da pas sakat ka degree ka bahe he kata kam ka jenjar pa te ka e par kalong ka e ka badon bok yang i knawar kalong bangi don ya ka rap karyang ka we kata te especially yang i ki basa bordar sathie kibun kelar kamai la nai kwa ma kibun pha te ngarung amut ka jing im jangan kot nom tu ndai sulom im ta kan so bang pate ho yo ya kata ban ong ban im pahu pahai ba tambah kam habom komen pate mentoy yu kan kalong kum ta kan haba pim komen kan mentoy yu bangin im la dai pahu sakan no kan noro kalong ta tendah din to I choose either this or this hatungan im pahu klem ka jing kemen lane ngan im halor ka kerdu bar ka kemen pat sale ayu te ujo kan khot yang ong ya wan ba nginya kolam no ne jing ruai te jin tot ngakolam manga ujo bat u wan jo te natu nga sedang ban kumta kan nga sedang te banjan long ban so ternat ai ong syong an tho tinga nga phone yu kan pham teng song kai bar kan pham ha jing sisa ka jing ruai ka baneng kong jong aru kam dei hiru kanong kendong ka dei swa ka bang record bar kan pham tambah long ka bar record bar kan pham pan ya record ha phone taman le tip seno ba ayu ban long kum ne menta kan ba ki brewin itho leng ba jing ruai ten dah hadin tu u
kan paham orang yang ayat baca keman. Dia ujuru ndah hadin tu orang ayat baca keman. Tinggal lap ya tu ke beat. Hari jing sisa ke tu ke beat ru. Jong ke tu jing ruai. Kadai ke bangsa sena syua ber one job kan. Ya tu nong kendong bersisur. Pishna beat him pi. Ke beat te kalau don. Kadai ni YouTube. Te remake bandit pat ya ke tu ke beat. Usu remake bandit. Namar bah itu por kerdu teng. Ngangit pisau tu ya kata. Ni don kam de kiwe kilan ban pelat ya ke tu. Te hajing sisa ke turu kadai ke ba ngasena por ba dang syong kali ber one job. Ko ba ien. Yang api pensyo bin. Ketua ngasina por badan ber one job. Ni syong kali por balet sya. Sya syatay. Nong jorong ada ambaklan sya nang tu ngalet ber one job ya kata sing syong kali mga one job. Imut banlet ya kayam kan masuk. Tambah ngi syong ngasong kali ber one job. One job toh ya free verse nak mentas ni. Tengah free verse nang ta. Tengok one job ya collab sia collab bang kan ya sia. One job pat long itu por long busy ke jing em. Tengah choose banlet lah kalek kan. Maru ya tu jing ruai. Kemut ka kedai ka ke yuton jong pi ke jing im jong pi ma. Namar ba mensua ngi kendo syua ha maulai. Nata ngi kendo ha arigato. Tingi la kendo por ba pi pimpat sedang ruai. Tengah lak ban ong ba ke yuton jong pi ke jing im jong pi. Mo yuton ke aha moment ke sai ong kedai por ba mar sendep klat pa jong pi. Ha kata kadai. Namar kumbang yo sngo ba kisah ong bang habjet bete kelanti. Ngin jet sendon ya kabangin Tu por pi pisngau kumba hit like rock bottom hit the rock bottom kambang stem perang. Rock bottom namar lonom ta pin so thu i manu samla lani manu khamta mu senrang hakane ka jinglong senrang ka jongi kalong ba ngangit phiru ma phiru ba pin so be kata ban pan na yeng te ka ba Ni dai gi provider. kalong kumta ni dai ki breadwinner ki se jong ma te Namar bau senrang dem la ban kamai pisam don value ta. don Value kata. Syak disrespect. kata ka de ka jing sisa ka ba manu rukim la ban senrang hap long be kumta pi te kumangi lain dang kena makana ru ban pana yeng pat lek ran de teng long kena tambala don te ka bor Pokoknya long ba ya ocean rang long nado haka jaj benriu khasi jong i long la bu ocean rang de provider ta long de u head jong ka yeng kai dong klik jong ka yeng to long dang imla ban provide means that we are useless kai kalong useless la sha i ben la you kolong kata long ban pan ta kolong ba so tu Ta yi borok ma ndai shu tang we see people we understand ndai shu tang khasi ka de whole world Namar ba pai de dengi pai jing rajong dark stro. hoi kadai yeah oh yes Bun ki relate, bun ki senrang ki relate to ka jing roi. Maro balai Ukraine jing shy gitu. Do senrang mla ban kamai kemud don value. don value sha de ngaru tu ka por namar dang don ipat dang long reckless bet nganget phiru phi kumjong ma phi bia smart lei ban page Instagram kumjong ba manuel lei ba smart ban page kum ki jong Michael bilak ki bedan nero long kumta de ki smart ban page kin yo i tharai ka benta jong ka jing im ka jonga ka bangalong ngam phoida ngam tip ya ke ngale kat bangamon ngaim kat bangamon ka de be haswa ba ipai dang don kan namar menta sikol pang don kam kata yo te kan yu kan long kumta kan yu don jing jing im pang don kam kane pang don kam katai pang haban lek kane pang haban lek katai mod ipai sudah betang nong penbiang su ai ben kane ru kale long ya kito baro ki long kepa ma namar ba ki long kepa bun sini ki long kumta teng mangi ki khon em ya ki kemi ki kepa ki jong ni em ngim ju value hadu bangin dadu no ya ki kata ada jing sisa pi te kada jing sisa mentai kemi ki kepa teng pindah pen ki don ki baken hidro Teto yala dia rung am dei banga solat ken. Tambah long hagata jing long brio teng ya imei eru habai keren kumdom. Ya kata jing sisa ma kumdom ben amar ka jing long brio imei ru dang dei brio. Indon ka jing duna. To kumno me jong pi ki ngang ba ki bahayeng jong pi. Ki support na MEP ki Krishan MEP ki support ya kata ka jing support ba kamtam na yeng jong ki long ki kamlong ngan ong kumno ngan bu kata dor ban ong introverted type tang imehi ba kamlong kami ban keren kami ban ene mar de no hikayatan ka we kada kata ndai ban ong ki mama ele jonga ti ki ba tang we hi kin don be ki bai thu thrai mama jonga session consent iset le kai man shwa
Nah ipor paman swabha silakai nak lajong ye rukum tu silakai. Silakai football. Silakai football. Te men swapor ba idang ayu mamaru iba iet persabha kan yang ye ru iet ba. Ipen biang ba ladang don ka makan mau. Haga por telang em atang sulale chnong arjur laijur ga juti em judu. Penbiang Mama. Te hadina tu pan ban ong pa kata long ka jingya dai hapedeng. Persahabat mama bad khun bad kupa ka don ka jingya pher ka ba. Pher ba. Tingai la jong so bang khamya jan hi bad ipa banda ong sakat no kan nuru. Ho ye mei ma lagi don ki jing nga batai ho nya sedia keren. Imei ru mele te bala ba ban senang na por se ka por manga hi kenya dai khun basai la. Ma he ka tamburi. Ndai ban ong ya ka jingya dai pa ka bang so bang khamjan we parasin rang phi ka kham pher phi. Kalong kumta menu rumah tharakin kitu hi ba khamdon ka jingya dai baru kupa khamya pher mentaru kumban chu ono pinong parlok bat ka kan thei kandon bai ka jinglong uncomfortable hang ne bat hang tai ndai la da pinong parlok baru senrang ka kham pher pi kham lai lun te ka tu kan ka dai ka habadu ei pa song bang du lut sendan te ka tu ka kumba pi ong pi ka dai ka u-turn ka dai ka tu namar ba hagitu por ngaso thu sai la de ka kam rung amdan ka jam rong amdan adang pas ka bachelor degree ngan le ayu ha kane ka partai Kila dap Yusha la dap kelas BBA. te nga ong ngan le ayu ka kam rum dan to ong ma phi menta la da ka kam gam dan ni ha ban wa de ki we jing bela ke ki jing bela ki bang la ban yo kum ki khna war pan na so ban kran ka dai be yo kwai tempau kisla te kita ki zat kam te don ba kha jo nga pari tai ba kha ru bang nom la ban klat ki dai arngut sipara ti kita kidai bayar rap bahaya ngaken ti kitur ki rap la hagadai kaliang pisana na marki ya it bai pa jong api pa jong ai dei khun senrang marwai pa jong a ti ki persa jong i le ye ikin buram bha udai tang umama uba tang uwe te umama Wai mama. ma te ka jing buram jong i ye pa ka penlong hadu bai in bakin i te yang i ki khun ro te ngampat jus ngau thu ya kata ka bor jong kinya kha ngampat jus ngau thu ya kata ka bor jong ki bakha ki jonga tat ndai pai la pen no na ni perthai ki yarap bahayanga te banong ndai haswa jong kita ki ai pan balong support bhai dei pa bari me e be long haswa bai pa in pen no ben ndala dep ipa pan ndai pai la pen no long kum ta ngarung haban yang no la ka jong ka kejan ki bakersian pat yang ki dei ki bakha ki jong ngaken ki nyakha ki jong ngaken ki arab bahaya ngaken Pidai khun benengkong ne. ngade khun benengkong do Kan ngut sipara. ngidon ngan penmi ben ma ngidon rengut sipara nai me ime jonga te ban ong ngam kwa ban dinai ki wei pat ki para ki bai ipa iyo satu ma ki para jonga ban ong ngidon khandai ben baro nai pa ngidon khandai ndai tang nai me jonga nrio Tika long ta ngaburom pat ya ka ka senam jong ipa namar baladam de leng ba senam jong ipa nganom long brio ba long mentar ni tingam la bandina ya ka tu ka senam jong iru ka badan situ tinga don sa nakiwai pat arngot u senrang badi wei kan thai ten dai nai me hi jonga ting don ben riungot lai senrang lai kan thai ngade khun banang kong do lom ta ka te kumu senrang te ngangai pisong thu hi ka responsibility sa lo ta Namar pe ngaru don pasyo akhlan do arja ka pra terus tu ba kanu ma email jungi ki expecta ha namar ba you have to stand up now they should ban let kon lung they should ban you have to be a man they can stand strong like ye kita ki the paper cut kita kan thai ki ba love life ki you have to be focused now ngidai ban ngidon come on focus ngidai ban long senrang no they should ban long week them te ban ong ma manga ma phi lei manga ma phi ba rum ju ni lei dang sa ka khu palat ken anong ngai phi kidon ki jaj brio ha ne ka perthai lei ibomyo tang ya ga jaban bam kare te ho baro indon laga jing ma ka tamburi baro nangi indon laga jing we po we brio inom la ra but mangaru ya ga jing jong phi anom so thu da lei lei mai jing jong phi ru ba anom so thu da lei lei hadu bangan da tengkhu ya ka lane la danga phong ya ka ta juti kumban chu ong no metaphorically ma ba ma phi ya ngasa so thu jing jong phi ndai we brio kan don la ka jong ka jing pher jong ka jing te ban ong kata bangin pen look down on somebody ru kami hathan
ngaso ngaso yala de kan namar lada pibishar uwe yala de rupin sa bishar ngaso kata te ban ong bangangan pej yano ban pej iben ban pej ikho lane bangan pej da kata ka dur khamar ka ban ong iben yote tang banganga biang kane biang katai nampat judan kum katai la jong te ndai ban ong ya kata jing syak kerku manga ma phile man su ong no idang syak kerku palan namar ba kata ba kaja bangin bam ru im du te ngi ba ma thrai sausin si singi ru indai ba san rusin ru indai ba padu te kaja lo no ngim dei ban complain ndai ban complain ngim dei ban complain ho ni don kata jing long no kum ka life story bangin ya thu ndai ndai kata jing pat ba pinyo compare pat ki wei pat ki ba pli bom yo tang kaja ru Marsin klat pa jong phi kanu sngi phi shong phi kanu benai try de benai Perbaklat back up namar banga ngadang kan mau Marsin klat pa jong phi ni tingim la ban leit namar bang idon ka shoot iku a ban leit porba yo tambam la ban leit namar ngidon ka shoot te ngadang kan mau phi bu ko ke story ba pin ja no Instagram na social media kata ka jing mun ba balong kumno ki ong ki kentin pareng kumno ki ong ki Rose disappear ong bai disappear to jan on the social media ngai ke post jong pe kabalong relatable to that ndai te ho nyamun ngai ya kata tengan dan hingga jingmun amar ba what the point na so bang haban bela pi ngaban yarap hi sem ta jingmut ke jonga te ngam te hadu bakan no kata journey jong kene ke jingya lenti ke jonga ru kalong ban la ban support hi yang pi ndai kumban su ong no hitui pon la ong ngan give up ngala de bong ngan give la kran yele de ngala ong be tengah songkai ber Michael ha kata apa te kata tengah mla ban bure Michael ru kan ma on give up no pi bro mentoi syu te long ustoparu ngala songkai bejong kituru te ka kentian par ka bang adakan mau ko banda ong yang nai dei Michael kan ba ya kata tengah adakan mau dang sa wai sha lailat sethium 4 sa block 6 ro dang sa wai sha lailat ngalai kai nga kursulan sinyo kitu par kursulan sinyo kan mau te ngalai songkai ber Michael na long so don value shoot so mentoi shoot dan te kai ru mudur pe kam dei ka basuk yang yu shenrang la daim don ei bangin exist ka ne perthai yes namar pa dengim don ei kajing im jeng kan long meaningless kan long meaningless te Michael par nga ongan sim break sistem yo Michael te ngamong bangan penduk na on sim break sistem te wong na sim break te to la ong shwa Michael ma te kumban shu tu epi marsen khlat ipate ban ong ka bangandai yam ngam ngajau ki umman ma ya kata tekam buri ngajau sya ki umman hadin si banai endang ale kata po kri ke bai sit shong hang ta ken ki wan ki flashbacks ki ba hagitu ipor ki ba ngadang adon kami inga sit let be seta sejaka dang la don kami I de la phone I pa sit wan sim shubu kum ki pisa lani kitar ki ba fa thiet he Tawan sim ben ata jaka tinggal lej basa janya kata singi dap si benai thik ngakan ma tinggal lej ber stopar amte phi thu nem stopar tambau turu la long be kumun menu jonga ama bendinai kata te don mo hoto singi upar song khwai nya lej lang song khwai ute khwai tu pokri namar tu pokri pai the do kha pe eu khwai ngapan asat la ki jan asat ki jan hang ta ken kawan ka flashbacks ka balong be ngakan mau lut everything about my father ngakan maulun anda hata kanya sa perkhat andai pai la phet em teng nga perkhat ila de te ki kentien ki banga keren I hatu I pensong bahana em bag kumban sia thu no balenga so thu banga du bhai pa ka long ba si banai haswa pa ipa in pen ipai phet banai bakhat we ye ga jimaring one job release ha banai besi pau te pai phone yang marsen release jong ka jimari phone yang odang bakla si khalai tarik ai mat ka jimari release samda kan mau bhathan mai kita ring bang kan mau be banai besi pau ki release ka jimari phone ipa marsen I ka phone jong ipa phimun nom comment manu ban nom comment mut be tharai ipa ti la comment ami I bashat la nom tan dei lai rei marsen phone keren chwa jai dah dien ima yang tem yang ngam tem na kadau yo don ki ba pensoi I ru am tem namar bahai tu ipon kumbang ngala ong ngalong reckless
Am kerte ya no ro. Bangan dai isi obriu bahe barang ba kaburam long kala. Ngamburam syute no. So kan mangatem don syute mar babelai badang biang ka support. Naipa. Dan dah hadir na tu ipapat hatu singi kalong kumba ikeren yang abang so tu te ngiadom kan. Ngiadom te kumtahi. Dah hadir na tu poin nak sebab pet upara jongan hostel hang tu por bapet upara na hostel ru pitem ani tu ip ipai ki shilong banwan wat lang upara tikat bain dapoi mai ngalak lap mai para la jong tu para jong ar pada ka ha mentapat ula ani ula kalalun na dong sedong te dokat ba ulung jong ite tangba ndah dia na tu ipoi pa hieng ru hadu bain dapoi ipa hadu bain dapoi me hadu bain dapoi ki mamaru ye ipa la jong aklem keren madam namar bai shumai ngamut bain long kumtain phone long bai kemen kin bai ibang asyat ye ma le tip seno pat bai long ka jingkran kar kum ka expectations kami ha ti long ta teng teng pin expect 100 hertz te long no ta te hagitu por aklam keren dapat ipa ti imagine pi lada pin shu yo ba phone call ka ba ong bok pa jong pi don shu Hapadang ba mapi ba kupa jong pi pat ya fix. Eki ba pidai ban fix wa kumukon ba kupa ka relationship. Hadu kan no kan kathang. Maklem pat fix. Haswa ba ipa jong ain penno na ne perthai. Ngampat don tiga jinga keranya suk badi. Kata ka ba long hadu kan mentaru. Ngarelief sa te kata moment te katupat ka dega jing hikai yang ahi simen tia baro subul ada don ki bapej ru kat ka bapila em le bha keren bha but yai le ikam ki babha namar ba ndapila du no eki yop shuba be te Kata. kata long ka katu ka dega life lesson yang kan yang ahi simen te lada kata ka life lesson na so ka hikai yang akum ta tinga kwa lada ki don ki ba la ban pen sengam tila dah fiso bet ban sim te sim ma namar ba kata hi ka banga lap ila de hadukan mentang aku ban fix am yo shoot te am yo shoot Kata. te ka pi ka ba Nado meningi keren ma wan bam sto kita ka background jong pe ngas ngau ngalong relate babat pe namar ba ngarong am don pa sho pa jang ala klan nado meningi la keren sepang kita ki meaningful life kita ki Valuable happy marwai. Uai tau valuable senrang belong valuable belong kodor. Kata. Uai lah senrang. Belong ai mana no no frame ko no. What defines a man thing? The valuable man. What kata de? What defines a man? Kum ni gay. Aman frame ada double top ko nga frame yang dan kami an. You mano aku kumno ila ban define yo tau senrang. Kumno ila ban define yo tau senrang belong valuable. A definition definition yang kata de kan long perfect we no way kan perfect Happy marwai. re hangai simet kalong ba uno senrang baso tu ila jong kamram baneng kong kata wa dai subuh mi ki balak dan beriau kini ibarat dan beriau dan kon ki baso tu ya responsibilities ke joki abai dai bakalong yang kalong sel ke joki ong kupa ya ki kon ya kalau ubara banle kita ki klem ka jing kho nyok ben sim nomor bahasa kita isen dan di pasubut pada gila ban a dan gila I expected bagi beri no ni no dan right being a man ha ka ti so tho ba jong la da pila don lok don khon ya is giving something without expecting anything in return kata long he'll try his best that is something that makes a man valuable Andai kum hanga happy badang sama pat ka bongba ka ba mga mapi nila na ka bentai la ki jong ki kemi ban pendrong ni jingkia jong email jong ka kasem wei kata ti ka ba bang inerak lang iki para ki jong ni seperti kata kam tambe Andai benta ban ong banyadai bat ka society banyadai bat ka inglang kasalang
kan nentoy iyu yang ina dai le phai ba yang ke perthe barok ko we ka dai le na ke ye ma jong ba nentoy ni ba ka ta hajing so ka jong ama kam tam le pada to yo badon yo bala don briu bala don khun dom ti kaya ka jong ndai in kren le kun yang ai pi pa badang lon kun ne ki ba ni lon benta ke ba ni dai ba so tu yang responsibilities ba ime ina du bai pun yang ni na du bai kha yang ni na do pa ka jing ya ndai cái chính em đây có bất sụp không có cái mi lấy cái bà mà cái này sẽ deny bà agar society jono ni sẽ không deny cái thầy ni sẽ không cái mà sẽ không bên ông lọt lát một mà ai bà in đây ban klan bà tu kan no email ila na pabenta jungi ki khon ka la ka dei agar seneng ka karau ba ka dei hagal yang ban pensum pensat ingin na do dang subang kena hagal yang ban aja ai ba mengi ban shine in flight ini ban klan kan kita te subuh kumaki bondon suipa kumanga bondon suipa ma ka ebe ka ban penlong ini valuable is we have their responsibilities bai kata ni ban bai ke responsibilities ni ban berkat bai ke ka ba ni le na ka benta bai la ka ni ada pilai jong me bai la ka jong bai ka sen ka ban kong le kata pada kila ni kata work in charity begins at home day siap balik lah lontar pada yang sedang syana yang kalau yang sedang lalu tanya ya kalau sedang yang lain ke siapa lagi kena ayu kan lontar dia justru jangan apa ada kata kau ini lah dah lah ya responsibilities ada kata balik yakit siaran ni kiai indai banong balai tang indai hanya jing sisa banong ayah mat tunjuk ayah ke jing tunjuk baru kau bagi barang jangan kinsuk lah yuk Long back. Ni sini idang don bak nomor ba ki kentai sini di long kwi sini ki long climb. Example ba image wa ni jing climb. Ni ngong jing climb. Pa jang pan cancer. Ni pan cancer. Lo pan cancer sin sekejing di skrat. Kalau di skrat pan cancer Marsin min hospital. Smoke. Marsin one smoke. Imay pat bakrubit shawa sinem may buat pisa leshim ram ni kibru ban ai pisa ban siu de taliu perkat hadu kata tangbau imay jangan tang shi drop nakhmat keren jauh man keren gyang tak mon ngarang ngang kat ma bai hadu ta ba ngang no bai imay jangan de biggest along ban the image jangan long ta how can I be real kedai how can I be real image jangan long ta dengan yang long ta kan thai just imagine my mom just imagine my jangan idoyap nado ban khawit dan thai pa ngapa na yang long ta kan thai kedai how this so stupid kalau tak teng ban sekolah ini di naik ya ka deka ke society ke jong ni tidak Ada na yung rock siya itu tayo. Kinamar kilong kami mentang. Amtik mah hadin. Hadin na amtik. Apa? Kini Instagram reels na ngam ngam siya siya itu tayo ndama. Ndama na kilong kami jong ni. Kilong kami jong ni na kilong bakwan. cuma mai ke generation jong image jong ni kedai kawan generation bangini yagi kedai ki pada kan bor du kata-kata kumnya nanti bandang don image ye na du ani ngapen ban yang lalu simen dan klaim biye bangkit berbat dan kata ada di sisa lemburi online perkat mapi imeye na duga thod dia na duga tamkwa na duga lejeo na duga lej hatu ilah te perkat pi kan thei ya society ke jong ni ba pe kum ka generation jong ni me jong la jong pi am ki dation pada fan sisa duga ta ba dai pe ya nomor babale banda ong kung kini generation lo tadi long riba mentality kata ada jing sisa imla banda dia kata andai perhat pi ban ong badi pun dicui ke jong ni bikin strong kilon kimi ke jong ni ya abang ape teng ya la ke jong ke jing im diklot ban benta lama jong ni Kada tayo. kita ada jing sisa Long kalau kata ada long. What do you think about this modern world impact? Ini kentang benda long ini generation from dari generation gaya. Ulah berkat ini gitu pernah. ne generation bamenta ne am te ma jinya kandu jinya sem la jong te
Lono remaga mi pada kedulu tan itu kan orang juga kata doang apa tempat ladang impet pak balong ya kata ka jinglong ben thei ke basisa kata jinglong kan thei ke bala ban kit ban ba lang kopi bahkan roadshow ladang kidon ro kata ka long rare lo te kalau lo bagi wa lo lenai wa kesian Kumen suate kidang bon. Ki bahan long rare te gilong ki ham rare men ahipol men sua ki ham rare ti breu ki basyang ki ba lagi dalam ma. Menta ba ki balali langam ki bon ki ham rare ba si dong da te. Ini berkat tema ki generation pon shuai measure Nam je sekarang measure lah bagi orang ni depression, pang depression. Mentah kena kan asam kena sini depression deh. Long ko po man siya tanga kan ma long. Kibreu long to daw klar ko pa yo. Long kim ju ot kim ju ting kim ju ayu ta ishimi ka responsibility as a mother. Ishimi ka responsibility jong pa bata. Kali kata undai ko mentah lai ko sang ko. Man shwa pra lu kamot minimum. Maximum tu kamot kat lai mo. Kata imei tre marwe inju lai te inju ot inju depression. Imting yo ikut kindo jing ba mayu. Oi ki perkat tang ba imju depres pa re data ta. Itre stem minot yo kabam. Tamba menta ta. Kan ông cái chính sâu của trong ngành đấy cái ta bắt đầu em mà nói thì cái chính em thấy apa đây cái này cái modern generation và cái generation trong này trong này trong cái đó ta coi chính em thấy cái chính em thấy là cái lòng cũng này email trong này email trong phi email trong này email trong phi pada kisah của cái em cái chính em kim beres trong pri kim beres trong play kata cái what to khai mà thay cái này kata Hindi ba nung na yung pala ubro ba jindo na sila te. Nung na tama chiru kita jindo na rumatan jindo na para kita na jindo na. Hindi ba ni bread no ta ba biang lut ba. Tiga ba ni lo ba ni ka ba biang nga. Mo lo ta. Kaya thay ba ni may giống như kim chu dia kata depression, kim chu dia kata anxiety, kim chu dia kita jing giống jing ni ba do kata ang pindapat kumangi menta tanggal dia wano janja lono. Maki perang dah ngot, cakap ngot ikut penbiang kata menjadi jahat kata dia beria biang deh, kaya kesem lu campaign, long no campaign, deh kata kan long ajing sama jangan kena bet ba, kaya jing shania kajongki, kabor lu kajongki, kamde kabawan tangan ni napot, jokan ni kamay deh, ilmu long apa nampu, kabor kawan bersurat, kaya nak jing shania kajongki, boleh try kamera, kaya kata kena sama. Ano ba kadai ba kadai ita ba kita mo saru ba ko ba kadai ga nagataw trong the background ko top background war menchua tak kejar ko yo ki bang lupan kani do Kata dia tak top background dia ban lên tông dia ban lên kali mentang dan kam so mentang ma phone dah tang phone la don bon plat information la lai adapt itu lifestyle jong la west oh lai di press lang tu kita lai kala LGBT kalau punya mentang ada so bagabel gege jinga show scroll reels no baik te reels men apa letip sih kita jinga waba pulun deh nong tar deh tapi menchua dah bakalayu syabam kadai syabam sakit tu deh syabam ni ni panjang sakit mana ni dah APO so Michael sadar jong semua sudah korban dan jing sengging kidang irwai dengan halarang ni keren no din wat semua so ni ngau ni syabam turu rabai mentah dadat repeat video we comment sadar mai layan police case kata dengan pada ini kata dengan hak gitu mentah kata jing soft siapa pala dah siapa pelada kumapi kumangiro baru ini bedan ang ner tarai haginong kai dan sabong mentaki bongkai ginong kai bongkai dan suara ginong kai milong meeting respect ginong kai dari ini jawab keren stay belum ada hampir pelin na hai mentah
kan mahal seorang buat padang like school padang like class 3 4 kan mahal dan dah ina kaji na ba sa mantan ye ta shu wanita apa ye nas ada jing tia le we Katu ka respect ku ka pera pe. Ka kalau lu baru ka tanai mani ki ben dalam sampai jauh bawa lu yang Michael bila eru kila nama lagi tu ke jo de mana ke jing syak bom le de bom ka ke ta jing syak bom de bom ka bakla tiap wa mi kan chien ba sial marbol ro areu tang shu et mo tan ro lareu de nang kuno apa email dalam mood bani kai na te jen rumah ni lawan chien jen rumah la butu lun nama ni te inte be dipin ni me jami te kami te be dipin ni dan rumah la betul lot kayak mau pasti kemod sana sutut baik kalau kata jadi awet bang deh kalau itu kota cina pakai sabun bat nungka kayak nggak kenapa pakai sabun Ani mentam bila cek kai kalau kene cek kai komen yang dikenal pemerintah bat yang dikenal kibat long born before 2000 not 2003 2004 ada menjadi versi bola shoot pun. Kumbar suara, jadi komen tapi pele jangan ada ni. Ahai. Pendek comment sense. Gadon ki pon ki bang long subuh betang lah, dar blot ki kam kan, aku arki teng. Long ku arki marwai. Idon ko ba visit pe phone shift ki. Pate dah apa ki bro ki on hate comments this and that. Nah, ki gitu. I realize bahan dukan lo gitu tharai ke jingi ada yang kasem ke jongki ke papelong yang ki tu betul begitu long. Benar, tu apa ini? Dari kita ini beriau, kita semua, kita perkat suara ya. Tahu apa kita bisa tenan, nenek kata, ini nolak kajong, ka point of view kajong ni banpet ya no ya no. Nek ketin sang ni kata tu kabangnya dah ban perkat arsian pi. Ketin sang ni teh subuh mentas, ya keren separlog ya, wateng separlog ni saya tahu dan ada mitan kasih kesang. Tinpay pada komen sebentar ni. Kata kedai mana belum kat Capri mana? No, kedai kan. Kidon ba comments, ba sneng ba ajik sneng ba kete jongblay la. Bat ka sneng ba kete jongblay, bat ka tipsi. ada alat dan lagi tu kalau tu kau long ba tu balong komen ni ka ki bawan komen tu kau kalau ngai ibadan ki balong honest kumlong lang kumbabi long jar ka tis jar ko pa biung ma pero kim itanan untuk bi ai long to long ka ai long ba biang ka appreciate tambah dan per itu bawan I hate comment do tim be kasi tambah hakasnen so long ka long ka de ka kajing feel jong ka yin kesem mai tambah daun dong kajing snem dan kajing kraw long itu ikon di long tu te long mentah pila i generation mentah long ba nado padang rin udu kon ba arsnem un sneo badan mano muro tim si ang to say kamera ring video yerke de un bahasa e kon un danong ring e ko un ya e gado na tim tip e ko pli tu la yo la gum to to de na kata daw kono mentah generation em pi da ki breu ki internet em ki man comment tu Andai banong yang ni journey ka jongi subo ka jongi ka balate ka kami ande. Ya ta jingkan thot le kan mai. Ya ban face ya ta. Indon ki brio ibadah sotho adu bata takilong. Ani nim bitana ki ka to. Ani kan lo ni, ani kan lo kum tai. Pendet mangilai sisa anda yo kum bita jai comment sing comment sibule. Namar benta hajing slow jongi o kala biang karai de. Re bo pek cui kan dan ka jing dula. Ila dama ki kira ban pen bedle me jing duna ka jongi. Tinggal along ka baham bahana benta jongi begini pet begini tenang tu. Dalam dia ka jongi ru bai ma ban pen ben. Ndai menta par ka to da tensi ka tensang ki haban perkhaken. Bam de dama ki te ki ba pet e betul. Hana marwai iu naki artist naki iu hamne meghalaya thai ba phi và khi thay ba bon ba kita ki comments ki ba ki phiro ba bon ki ba shoot ki phiro bon tharai da ba comments ta kumno phi marwai kumno phila ban deal kita ki haters comments Yang dia kumno kayaknya kita. Kalau kumne kan.
lada mapi bidang ga jingpang bangpong la ni ga jingpang kan sa kila sebenarnya kan bang kan penyiap ya no Ya, Mama. di kalau burjo ya di situ pada mga bentar na isi la ni ga syun la ni ga buka la ni ga bisni la ni ga pihun ya no pihun kan don ga jingta de ki nama kanung de ko kata kabi lada ngidi lada adi mga lada pidi mapi kan peniap sih barok loe gi hingga sang pi peniap lain pi te kalau kumjo kan ya jing bisni ya ga jing pihun ya ga jing arsam ya jing pen khamat ya ga jing ben pin ben kan no mangileng na so thu pa na du swa mangin poi sya kan kan tiru kasni jongi la long sni ko dai ka pat nan di social tambah ada pi syun ada pi isi ada pi long sedang no atau ba ko ta pi sa poi la no kan jadi pindah isi sa kan no kan bampong iya pi mana kan lai jangan kan poi de kan ba pinang isi kata kan men kalau no kan ba pinang isi kata kan i jing bakla jawa kata na ba betul ma kan na sa margaru musung tu ada tang bru bom biang masuk tu ada tang bru bom biang baru badan ni jing duna te kitu iba sung tu bakila biang te ai kin la da ba jing bet ke jokin dai te dai mangile kada sung tu bagi biang ni i bagi pani ki wai mar kiton te pindapen kini ki taplok ki jonga ki bada tungta ngapun ki manom ki circle of friends am ki baladar kinderi itu bijai kena ki basu sangka ki basu lapmir ya ni kata the kind of a circle ki baladar bara bagi dan responsibilities right iya te lada ki i bangalong kum no ro ki song tho ba de bakhna tam na deng ke jongki iwan ban ro no iwan ban karanya bangal ngam julong offended ke ba mano ki keluarga karanya mari la deng song tho ba de jong brio bom dia na ban de jing baklan ne te banong ban deal ya kita I don't have to deal with it ki ya bil ya ta julong ke jongki ne bakin penja itu tuh belum tak ke lagi ya tadi le uno apa ladon kan ne deng ngapi penja abang sini krokodil sini besemben đâu ở đây có po tôi là được rồi lắm liền nó tay cái học long dây sạt đấy là đây đâm cái ta bên dây sạt nên tôi yêu bình luôn là được xin bên đây con tôi mà phi ông làm tiếp mà bên ông long nó phi ông cũng ta và lập tên cái artist ấy cũng ta nhưng mà ngami agak po của kami dia ya ha na thay người ta thế đây phi một cái bà haswa giống là có cái gì sạt cái keyboard quá người ta làm được ki bahaswa jongaru ki bon ba ki jingkran idon ki artis ki baham de banyak filmong bakir ki non sha franse pada maki ki la bansha ya jingkran ki preo baki nang ya be de galanti katu kala ki baba ni hablong kumtu kumbadi membarin ki jongi ki rabo e siapa ya podcast jong bakor dai non hantu bo slen ni bani tak berhasil batawan wa sedang tam ki pot bani ki meja bendera đây các công hàng khana các bạn hiểu cái khana tăng dùng baren phần đây là cầm đây nó còn cả ta còn các công ty chính là thu khana dùng lên baren cái ba cái đây khá xịt tức là công ty tay nhìn nông la bên đùa đã lấy lấy kata bro nhìn nông la bengin le ya kata bro mà kata itu là để pang cái chính ngom brio cái chính bong hi cái giống ni cũng bây giờ bên rio mấy học bên bisnis ya kiwe iwe long lo tahu artis para artis umbani ono via bisni via sila ke jingwa ke ban ben yote sila jingwa ben ben yoto finda ben separa ke dalo kita ki distract ni sidao de long no kita kan kajat bendil le joni finda pe yo no finda pe yo brio bala kius pa ba jingin lo boy bo pri tresitam na do man show budang do judan bayaran dawa kius pa kan san bari thlen Bopli presito. Tamban wan na jing pihon na jing bisni na jing yu tamban sobet sobian na ela jong ba to hajat ba mio ya ka yo bo yo te dengan suon no bung ritle. Le re bopli presito de na du por bo dang do kulai ti ye de yo mulai utro ya ka ma ka di undan bi. Na ki spa do suon de ritle. Bagada sa jabri yung masyarakat ni. Mentang dia shoot Islam, mentang PBE kau bagi reels sampai jum benar nampak dia misalnya shoot kau bagi reels. Ada yak kali kibriu, capri. Nah, dah yak buat kentai capri.
Layak kata you cepri. Apa you tambah ye lebih panjang kesatuan. Kata kalau nggak yang ni jing seneng ni kon kasih belong kata ni. Abang kong apa balai. Ya iu bisi. Lam ong. Kadang jing apa? Hapdeng jing bisi ni ba jing bon itana. Sibon ba jing apa pilih. Pada pisu bisi ni iki breu tentang pikan thok ya bom dai ba kan thok. Lada pi film sotana film iki breu. Manta. Umiala de. Jong wan job, jong jo, jong kini ki bayar jan Michael bilang meban sobat musi ben lagi di bang abak lama tuan keran de makmat kado kada ke jimbo song tana tuan keran beti ong kan kita ki breu pindah pet ki bah po komen suan ki wa ter kerteng pura ka joki kerteng pura ro kinai wa da yeng joki ro pila ba to de kerteng pura ka joki pinyi ga komen ro pada sosana ro tata tuan bah tadi ke video kalau ini tentang kan sesuatu hal tuan do dia ta bahkan musim baik tenan long kok ta iru iso komen ni ya umur tidak kan selak dan by the way bapi itu usat usat dah asih ben dah sedang dukun punya itu terima berlai ketu kalau penbawe pada dia ke sebulan ini masa jom kiban sen kan kata deh ini mah berlai rumah pemerintah cuma dia mentah menjual tim si apa subuh bisa apa jual tim si apa bisa pienja na jawab perfect ne mentawan tim si apa atau way balong baduna halo kata dulamping bina na pienja na betai lawan tim si apa belum tahu. Aku nu berarti iki negative comments na di haters, negative comments na social media. How life part for performance experience ba tong tim si dan ba you. Experience ang. Kan namar ba nang uli kibreo moski kibawan sa tu bacaka bani kibreo ba long kibawan sa tu jaka kiwan ban sa tenan deh tilada subo banong ban experience sampai experience tiyo na experience na banti beata namar kasing imbreo ko bunti kana sudah kata tiyo na experience na banti banong ban diri ya kata ka ba ong may hastis balan yo ya kata kahit tanggawi ka jaka Ayan. Nampak abang pulpau kertai namakan kata ikinong syusunong yung lahat jaka nampak abang pulpau kertai dan lain-lain kami hastis Kesenong jan kesenong you. kalau ni siapa dia tu mai mereka lu bilang di dalam ya yang kejar yang harai lah dan kita apa ya bah Kesenong benda. layak kejar dalam apa itu kesan dia lupa biang teman-teman pilwai kesan bukan biang ke voice jong pirun daga pirwai dan ni biang daga mi tegata nah gue kata tinggal na dia bahasa me te bangun berluai sang bahasa so kena isi mo pila ruai bahasa ke baga vokal sekali nong usa ke kita kibreo na kata nasional kinong peniat ki best ba kibreo pan do bilai social ba banyak hak bilai social teng social tang uwi lut ya ba ito yung kanay bapi bawan ngamo ba benya ben specifically tayo kita ni utaw dan triwi balog tama kam nang ada daily ba nga suwan kai sila to bajaka ngan spend le you ngan look kai le you kata por jonga ban ya ni kita itip bajero den ka basosi kalau unne bandawan mi kata kajaka ini daga di sup ke san ya kemen bhai kata ni poisan sila ka jong ni kasembat kinong panian ni ben ni biang ben ni keren ben ni long jai ben kalong very peaceful by karukon ya jo patasin hadir kita yo ki bami ruang padia suno te shuan on betila hana pitem gas sathi session ngi de sathi sepuluh fa ngi de ba jo lai wan on na bing sha be ra ta suno te aki ngin sha be pada unta subuh kan let kai te yu ban ya de lan de dai kenta sa ta suno ban on ban hadu ban da sha be ngi mi ra to ma ba kasong ru wanda kitu ki traditional ko om campus hindi tama mga na manumuno ko kim campus de menta kisay lu dia ka ba sibet pan ki sa tayo siya ning nya de ito
long tai ni haban perkhat ka por ba zo tu ajing sisa la mun ban cancel mo ya kata show amanda hadin na to pa na perkhat ka kani ka fair kani ka festival kani ka eke ka bagi breu pikot yang ni kadai ka wei kalat yang ni ki youtubers yang ni ki no wa yang ni ba share yang ni ki kam po jo social media kadai ka wei kalat banyak tentu iki breu ba support ba sotenakan Tiada jingsiam jonga simet kelombangan odor lah ni bangan kang dor tan do batata konjuan. Juga ang kabay lan ni bian. Kalau no kabay lan kabay lati bayar bayen kabay performance ke joni rasul na bian. Ki festival ngan keto. Kabay kilat dalam pada ka fee structure ke joni. Nah, festival tanda tata. Leban oh hakisfir ki fetchnam ki fet you lay lono ta boji bangi. Ba samparkan adu nomor balong kuni ni long bay long menta kuni ni so bangi ni kio hadu kan ni lani kibri ki so tana jing wa jing bingin sarong kan kami hal so nomor ba de pad ba ti sebetul kau de pad ba te lono balong election kan bun ba kandidat teman dari so tana te we long time tingi haban perkata ani ka fair ani ka festival ani ka ek ba kibrio ki organizers ki yatra dan wanra bersama dengan sino kadairu haga juga buat yang ni ikuti artis bangin poi siya to bajaka min interact buat kita ki beliau ba iya kita sopna ni tingim date ban anthan ya da do Main na jong te ado mentau bon ki ba okay dang biar ni kata-kata te long dapat kan subuh masyarakat singkat kung bajing ite jong play track and subuh la dang ya he kata kabar pen he yang jing don ke group ke bang bentai don lai samul dan kabar pen he sekan nyok rangur emo kata dah haban kir bani imran le bano yang menta ka bai don gune te kan ai menta kung the live performance the hangi ki ba drama ba chucha live performance yang akan bawa por agawe gesno to perform or like perform the keren stenam or don ni babuai don yun प्रतिभा pedang porbadang ai drama kai hanga perkata ini le kuno gagar isha gamai ari nilai perform all aburunto nak setla keren sinabai Barang kung kata nga din yung takut yung kita yung din ang patukot na. Barang kung kata di yung din ang patukot yo man sa takut yung mantin. Yung kata apa tu? Wah, dengan orang so kan yang di banda hadu bata tathadu ro. Namar ba itu ibawan tu masuk biru ya jong itu ibawan tu ada kimut ban keren kunta kin pensat ele yu ya kapor baning kong ek namar gua itu kapor ada kapor dah tila lagi wan siya to ban wan pelot ya kapor jong ki ban hoa ban ong mi api dom dlo der namin bare pia pelot ka ya kapor jong ki ban wan ban hoa to kapor ya pia kamde ka pasuk pia peruit ya pia Bapinnya yang, bapinnya keren antu, bapinnya pensong tenat di badan pada basong tenat, matang izin keren jom kita ibarat kunta. Kata ya mana ya? Tawa hanya marwem de keren bungta ke tut ban ai dai lo. Mde na banga wit banga tim banga yum de da view. Daki la ke tut ban ai dai lo. Namar ba ke kam ayu ga song jom ki de le. Tawa pa kum ga 04 jengi 04 festival jengi. Ani pipte first day ani jungura middle finger na jungura ai one ko ba namar ba 04 jeni ka don meeting kulmara ka hausi namar ba ta pom hausi u shong ma chup hapos ha jong stage pom taki making am tangi kita jong ta festival ni kita hausi ni shu ai vermont shi ai wai ka hausi ni la di na shi we la di stop Taki ni la sya halangi
Pi berkat pi nga maroi badi tai tui ti mama jungi daya bari beri ni tang armut kita ki bru pul la ikrda haban iphone refund ngau ngau be ani man acha ni kira ni kita bangsam shu yang ya bangsar regular tama dan bapat ki klam iyo dari Quran itu adalah syah ketua wadah ngasio ka jingong ka jonga kadai ka jingong shenwa pat ka bappa wadah ya choose ma ta ta nanti hal jingso ka jonga kan namar ba kalong kunne la da pikwa ti don gijat events ki ba penong khna me ban ta ki tarun la ban dai sapa ban ya shot ban dan Tendrai subun ta la da pi om ban resolve ya ba aka bi da ka ba ya shot ka ba ya dan ngapai kai nado kapor ba impan naik doi subuh kung ka ri ka joni ka India subuh matemagan hero ibun ba pendan kam da tien ba ni ka ba ya shot matemagan thi dan long kitu ki ba ya shot ki dai be ki brio subuh Dulai gini ki brio ba mixman ibun ba ki pendan kam da setia Mak isang tu, mada kedai kita beriu basang tu i kapten ke kam, clear beriu batam. Waktu nak banyak keren kedai ke balat sudah. Di mana tahu mama jui i subuh mada kalau yen kalau sem ke jonga tu, kalau nak banyak i adu kita kipur banang benda esok ya dar benda resolve ki problems kam bahat, kam jubha hero namar ba. Kafir lah kan, ya kihun mana yang badai resolve dah kai ke orang ke balong agresif. Balai orang balong ke bapak senrang namar ba. Kisenrang ki hapan perkat baha ya kador badai ke balik ke jom ki habai dai ke society. But sisin mo kilayo so bo briu dai bo yesho ya dat bon lagi society lan ki briu hati ina kesalang ndakan sat nacho. Tetapi yang lagi lagi sisa ke babaronya ya yosam. Ada day ubriu bersulap mi tanggaya tumbriu tanggaya yu kan tanggaya jiwa senang lagi kalau kamu kain apa penting. Tiga semua that is not a way to resolve the problems. Tiga hari kita diberi bahwa si zero festival kita mungkin diberi berstau. Start dulu lah. Badai kaya yang apa kador kan? Badai keren unta ki ong kumne ki unta pampoy do tampur tadi. Kidang berdaya dong. Orang kata shop out ya kira kan. Ya, em shot smart. Jadi lah meluk Unta. And kadai kita papi om namar ba first day second day lu idam iwan. Idam biang hima. Namar kadon hockey ki ban kosher. Kadon hockey ki ban kosher ni organize do day je yu. Tabangi kita ngila tray da do sen. Ngila tray transparent by gulu ngilong by honest dan ni bilang penjat show ban kong jong ni. Ngilong honest we kita. Kita don hockey day hok ban kosher kita dai. Tamal ngila akhiran la yu la result the next day pat kalon run successful. Namar ba kita ki ba run ni kita ga house yam. Ki kidang day ki first time ki nagda ban kran. Namar ba ban house yam. It is not risky job dan ano ne. Bani deal bat pisang ni wala ka. chas mag by silang hamar. Bisa kapisa te ba online pila da pil perkat ba. Te balik ibrin siya niyan beriu tanah bentai baguntai balik tin pa ka media mentali sujat manu uno. Mun ada yu tu. Apisa sa. Te long tangai habay de bakal yang pisah ba ki don hop ki question. Tambah kembali suara aku yang yang biasa nomor bakin kim kuat kan ban resolve dah kata jadi jadi tukang di hundai nomor baraki kuat ban resolve subuh kila na unta ta jorong na apse Ada. kejorong kapre balai ki apa pilet te kalau no unta lagi ki song thu ki ai long kilo no unta ki ai lan ban snap di voice ke jong hirup kan uno ke jing penia ke jong ke dia Kung kita berita yang awal kan, nah kita gini kena mentabal sulong baik ni, tuk tak mukman. Ang i-crunch pang pisama. Happy Marway, what is money according to you? Money does have value.
Kata dia dari sisa. Nomor lada pindan pisang. Pinbit pindah syubur, pinbit pindah dekat. Yang sawat ku bajelong fungsi rang. Pisah kedekan. Tangba. Kau di dalam kami pisah. Tangba. Value relationships over money. Kau di dalam kami nakabenta basic kejongi basic things needs. Abay day bagabay school by class na dong siya daw tengok pisah ano yung pertay na kamtaman niya juga bebentar lah sebenarnya. Ngapa dia harengkat perpisah. Ndai bangin omongin perlong belai pak kami hati. Kata, ndai kumusin rangbat pindon value kada pindon bisa kata dengan sisa. Tambah wat ai pan. Hoi, pindon value lada pindon pisah. Tambah ai badaka syubu kata pisah apa pindon. Kile dah kam ke bawah dah kata pisah. Om day mentah pindon pisah kile tiduan dah bawa situ dah. Katu pada cuma dah pibun pisah pibuat dengan mentah itu orang lain. Katu kawan raju mana mentah jumpi bebat badan ajar jumpi. Long tak. Andai it is kayak ke bawah kile lembah katu ke pisah. Ketika reflection jumpi kumpulan. Tidak tak langsung tu. Pisah kadon ke value ada pinang mentah kami. Palang nata pa ada yang pinang kambat lah, karuin kala makan. So just imagine mo, subudor. Agni ke feel jong po. Ke war besar kum artist. Subudor. The kapisa kam exists. If money doesn't exist, pinle pinduai pijak. Kan ni. If money doesn't exist, kemudian Money doesn't- biang ni yok jing bami imbaho bay. If money doesn't exist, it still exists. Tak ada yang sisa. Namar ba? Masuk tanah berhijau pun. Lalu bipor barang kena hijau ya. Kajing lagi pengkenan yang mati. Itu yang bapun kemen yang mana so ba ladang layot dengan biok tu. Abiang. Namar yang lade kat adu mentar tu. Padang lek kini kisius kiai tu. Madang pelah. Ibu izin pelah. Kadang le ti wegi ka sa batay ba me. Ngam ri lai te tanga kani ko we. Pag kunta ba sim full ba kani full time ba kani kamun mantay yo bi jo right. Nega so tho ba hapo jo kani ka yu jo ni. Aga hapo jo kani ka jela ka jo ni ba kini nanti tham dang kani te. Apa? Tambah ai ku blai si bon ko de gamba kani pat long bi na sama. On tan no. Kaya rap tem de ba o mga event. Tambah heaven work atas khusus kan. Ndai te bahasa ni atang apa weh. Lontan ndai kumbaga jingli jo pipi boba. Hatu ngandang le kini. Mensuar mamio ngade. Tambah sulong no bentar kan long. Bagi dalam di media apa perthai te long no. Perthai. Te long tahi la dia le tengah mesin buang isi sial lu mensuai dah mai. Tio. Dan le kelas. Tipung tahi ke jingmut jong aru insya Allah mut nomor dari jingmut jong yang si tenan baik tu wa pada yu kan pada dia mati tu kami dakat tom anak plet keteng jong un The trees and stuff. Yeah. See. oh baik kan beriu hai balik Although the lobby. agan balik Agar already. tu teh ha jing pe ke jong ada tenan baik keluar dia tu dia ne atau jual sia tu kena pada iu itu lagi tenan pak te nasib pen ya la dia basung tenan ban pen di film ni ni lu jual tengah mun nda poi syubul ada ka poi gane ka benta jong jing im bejonga ngamun ban aklim lai tunggung ta kam dei bangan aklim dei ban bangan get into media with source of acting agent ngam poi jing mun ban poi wa kadang ke sulong baik unexpectedly kadang ke kabulay bantai ke jing em ke jong na mama pun putih dia kata kadang dan bau jing bo jong kanda bejeng gedui parno pelong ta ndai de banoy la de pan itana de kito ti gibrion na binswa itu dinong al nong le iba le komik ya kani ya kata itu itana kung gitu kung jong piru kibalong meaningful discreet untuk orang itana nya tu ini ela jong na so tanat kung gitu na tu binswa karwa kasi ang so tanat tambah what comes first kadai acting kan acting ndai banong aktor tambah ban
Either way, aku menunggu biang tambah nak. Tapi Marwai, according to you, mana kita top 3 YouTubers in Meghalaya? Di bawah nasi pen. Top 3 YouTubers have the list trong phim. Leave out artis semua yang kuat. Leave out ya kita yang kuat. Okay. Mal, kuat dia yang kuat. Benong banyak kini kita akan cium jom PM kata dia betul. Nah, dia ada yang sekian saya. Dan yang sekian. Marang bat. Marang bat nak terus tu. Yang ni kita cium jom marang bat. Hebat. Kita bicara itu kalau natural bago pun lek jom ki marela de ro la pe ki na lu swa kalau tak belum kita teh ha ki wal kita 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 pas sedang mang begi kuncang jerah. Kita mau berperan dan tidak untuk mencoba. Untuk bersedang budai DJ Wanshan. ta te ban Digi Wanshan. ban kata ke music te bang orang yang kieu kuat MMM itu adalah bahwa kafi don digital. Nama apa kita nilai Wanshan don bun the knowledge on YouTube. Ini itu ni titang ke surface jang YouTube. Ada pilih Wanshan deep lah. lalu pada kendo apa yang kendo actually apa yang kendo ya baru ya artis di badan apa coba ni fit masuk ya lah jom orang main buat than ke ni difference apa yang iwe pengahan mandan lagi jadi benda berbahasa bikin mereka wan tahu menda tang katoban ni lah jan Kira-kira. ma te ni haban pra ben ya connect iwe lah iwe ka iwe ki artis bak iwe kenal art bat iwe ite kum ita long wada mangi kum ki syukur nak syuang be youtubers ba youtubers so da inton yang kata ada sense kaba in build back da kaba tingkat community kan na banta barok ba gitu ndai da kaba pek khamasi liang ni kham he ban yo ni surface ben long be kunju ban syukur te nama gede tan ki zat benda tu baren lada marway ula balek kap tu imagine ada baro lagi yang brainstorming one emang kat minta ni lah kan pa international masalah tak telong tan marba pi mengipat senesha rikasi ke jong ni hanya banyak kan thap kata ru ngamburi ya jong men shwa pa ba pada sentuh bhai kan ni jingkan thap adu kan nu kata ini lo kami buat mana kat sawat sense tay balong tay invest la no parlo nah dia pan la so thu ba kam hate kum ki ni bijat bal tami la tin ke jomin kami hate muat ka kalong ka bi ru ko ka dia ki kami hatan ya so bangi le te tang community ba ada way wa is kan ben na way ada way uno as you ben na you la da ka way ka production ke dan da ka way ka production am Minum selain menjak terteng dekat mereka. Minum selain lu bakal jadi benda jauh kan ya benar. Tak sedai ke cangkok le au. Kalau we rumah we ga game ruby dai ban hang Marwai. Ide ban don kita competitive spirit dah. Kata apa Ide ban long bang isul. Bang ya you. Cuba ngapai ipi ong. Oh what happen ni juwa on ni juget ngarungan nan compete. Hindi bangangan show niyo ngan penhakan. You don't build the biggest building by breaking all the other building. We build the building will ban snaba yung building ba heke will compete kay buta. Kasmo mga marwayam bumi day bandon kita spirit la ko artist ang may haryam. Amapang dangidon kita competitive spirit am dan people long on top the mirun persyang ban yipit kalau entertaining macam barang kan. Lo entertaining ni apa you show by you sure dari ban you compete ya kan. Bakal dangilong accept bet tu batam bet when will we grow? When will we grow? Katakan ini ban you learn, ini ban you pay wow subok ni pa jong marang ba tang si to view kung no ini ban kilila ta jeki from ono ba kan kring bru kata fine be curious kan dia mana curious kan pai kum jong ban baro
Ida ban Philippines kumu udah ban king zai ba ba te jing luar kumu udah ban you. Kita kan ida ban dan. Ndere be show di bislu Dah dah minum lagi. Kam today itu kita competitive thing ini kan. ni de ban dan sente. Mari de ban mampu di pek tum jong cha shete she you shabar mi galya. Kilong be competitive. Ada itu. Kilong competitive. Sometimes sampai example kum jong Ronaldo and Messi. Dakimidan kita competitive spirit dan ke footballan ke long entertaining dan dalam El Clasico mencoba perbedaan Ronaldo buat Messi Ronaldo Real Madrid Messi hero Barcelona ani jum itu not baik kan jum best ban baik itu mentara kita soal kita you do your repeat ani kam long itu dah long entertaining show ini baik baru di audience ban baik hanga marwai kita Apa yang dia apa? Kasi ka jong when it comes to music, but when it comes to music, haka feel ka jong iba kung kimil sexual piki after CAM. Ngamla ba dinay mo? Tani ka di nanti begitu iba di. Tang mga pet kaya, masit pet video jong no why you way pa, way no why you way pa. Masit pet na lagi sa tanapin jing why. Tawan man pet ya karu pom tho jing why te kita na laga jong basa, no? Kaya hawa katu in pet on screen ne, on screen bet. Na pet kaya Jesse lang do but DJ Wan Shan kita na ibata jabi yang kumlo bat kring lang baso ko video. Hawa ide ba music scene kan? Kita na ka bakil ma man snael antara dor bakil bakan itam dan video. Mapaikat, benar mana sih paikat hak jeng Jesse. Paikat very meaningful. Kadai, not si satu bertata. Hindi ba ang kinon biaro untay. Kinsngam, ya ka lyrics pa. Lyrics kakajong one job nila. Ngayon dir on na komkan. Lyrics sorry. One job to taka lyrics. Kaya tati long tate. One job baju tu udah beri bonju ay baju ini beri basi luar basi top. Nó là cái chúng pi so mấy pi đây mà pi. Thì tôi đây mà thọ baju, thì baju đây mà ni. Trên là boy em. Baju đây mà tôi biết ha ban thọ. Thì so tan là one job. Lyrics the best time. Thì cái don fan QA cái artist ban ngong kan lyrics kam dak tan. Ka video kam dak tan. Nung ta yin juya pe internet lo kan ba support. Nah. Nên bạn ông chỉ bạn là khinh để ngắm bài ca của Jesse để DJ Wan Shan. Ki khinh ba cái video cái giống kiểu. Và bài chân. Ha và bài on screen cái lòng này internet sẽ sát thế. Thì hình bài ca của Jong Wan Job pa mà cái sao jing right Wan Job the Premiere E. The Premiere E on screen lo mà đẹp sẽ tổ bang này. Kata nama different Wan Job. Video ngam tip kalau bunuh kan ba masih sat. Tagi sur jong ka kentien ka bambi na to an so tanan te ban sinai jing wai kam de ka basut The EP, cũng no pair but giving artists. What sets you apart from other artists? it sets me apart ira man wa su ban batai ka jing de no ba ko man no pipet mental kila mi tu iba wala I did not train I did not train. Shout out you ba anti triam to shit shot he the man report to but the media and then kita pipet yang jung ipan hai jung mentai kan dia kena jung ya pun it sets me apart orang minta tahu I dance and sing at the very same time and I'm very confident with it kalau banda shadow kam dari aja shadow ba shooting pun penting they simple things there banda you te kata ba shout out macam gue bilang kita lah trash tong nak dia jelas. Tidak trash tong siya. Simir kalau ya be. Ini play. Terong second. Te ban what sets me apart kalau datang kita pai kini jangan ruai. Kita nak bash patho kiwe kisibwa. Kalau apa kita dia wala tho kisibwa kita. Amma balik sudah penpau betul amah. Leh. Dengan si top ni juga itu, yang mana yang ada dia buat macam apa? Macam kita ni bawa teks yang mana? Bisa tak macam apa you know?
Nganong kuno nga susah, nan no. Saya pun dapat gitu tiba. Ngai comments ibu ibu kerja tadi. Kenapa tu kan? Yang itu gijing luai tu tapi kum doi mak doi mana itu you jong Spanish. Tak. Kum ingat itu apa kuat pun percaya dalam jangkir. Lumpa an pensai dia. Lumpa an pensai dia kalau kita kata dia dalam macam tu suatu bagai apa coba. Then dia kalau punya kan. When I started live beautiful day maka tu bang day kemana sedang awak macam. Itu iya tolak mah. Orang sedang ya kan orang bersisun lebih. Pada tu poin formula sebentar kita lagi beri basang tanah dan sahaja kaya kata ambil dari sebuah net. Namun mudah lebih bawa ni yang jauh. Then we have to find ways. We have to market things. They are like modern nine. But really, bagi dan bagiu, dan basang tanah. But that's the market. Iya. Lagi ya di Jingbang sama pada dia. Nah boleh. Dia tentang mana thiên nó lagi wei kehidupan mana dia mana kehidupan mana klaim dah itu so. Jadi dia thiên, lagi thiên mungkin patut pada ada ini. Dia kayu sedang kibatem, awal ada thor itu lah pau. Maki wei bagi kuat pun thor, yang thor benar ada dia. Dia tu pelai pentapa. Berjujur. Baru sulong tadi kisah ternak itu bapak orang dua tata. Sedang yang mandi negi jing dia lajong. Tiga poin kan. Kapoi ke jing sontu agak jing klik ke jong apa. Plan habanan. Ya kan negara kami yang tinggi habanan. Kem no kete ba banyak jauh. Nama kinpet. Menjawab madem labuan dan makana bentar juga tu. Specifically dah bentar juga tu lihat itu dan tiga sini jumpa betul. Kia dia tu tentang balabu lay ke tak tahu lay itu. Kami ni ke babu dah dia. You have to be creative enough. Apa? Teman tahu ya tiada tiada jumpa dengan Sean Kingston tambah bad masalah jawab. Dar. Kan orang tak. Mencuba di masalah bejangan miajo. Enda hadir nanti no jumpa dengan Sean Kingston baru masalah bejangan. Katakan. Bana no ngai pi ban sinai ka lyrics jo jingwa. Kinda on dalam kopi sakan dulu. I barely can. Maka jingwa bin ka ya ka lyrics ki. Betul. Kamdai ka masuk bukin penwan dor ya jingwa jingwa. Nama kita pasal be jingwa doi ya. Kita lagi relate bah. Iswa pakai hit ya pasal bang manusia deh. Bisa baik kentil dalam ketak. Ketak apa di mana ada ya? Kekentil dalam kau ketak apa? Dia kiu tangi kita, rai yang kau ingin jumpa kimi. Nomor berapa lagi? Kita jumpa itu Sean. Kami ada dia sih. Kalau minta, mereka tak mau kopi. Dia, yo kami nak tu, nampak pak hidupan tersai karena yang ini. Kalau minta nomor berapa lagi? In a world of technology, you just have to know how to market yourself in such a way that at least don't sell your body and your soul. Ako boleh. Menrai, kapapit what do you really want to do at the cost of what? Kemudian kata kecil atau jauh Sean Kingston kekelan aku lemah ni. Kalau minta kayak Masalah jauh ini. tak minta cuang lah. Ada kisah bahadu kata-kata subuh itu gitu orang kata. Ada kisah siapa kila siapa baju. Making your own way. Pecahnya tu kan. Tahu, nadong shim, nadong sedang kasur ke ai. Tahu lagi bagi lyrics saya tu aja buat dia. Can have to. So doi cawa kesyak copyright ni kesyak you na for iyo. Ni Kamdai no shop, kadai na wait. Ngasih dia teks buat tentang baru dari uang Dominikan Republic. Nanti Dominikan Republic ke kubu Elshad dari producer. nah Tinggal tu nak ada iyo nak try ke don hang ni hang teh ke stem jong ka tra ke babat ke jong ko. Masih sih mau pilih le ini di jong ki dembang beton kan don le kisim dan tra le kiwe. Te lo kuntahi ya try ke dena ta. Tinggal teks you no give me time.
Mantap. Then nama upat sim action. Teka bahaya do sim action bahasa tu nak mat. Then dah bau sim action itu tengah ru apa jingan na WhatsApp kan. Di WhatsApp usiu tetakan ladap siu tenanan. Entah, just have to pay them. Temu tetap jiwa lah claim ni mungkin. Rakyat yang berdoa. Di bawah itu bang kami claim kan, angka you. Mengapa copyright? Nama tu tega dating sisa tega tu pan akan buri na dua sedang bayu ke. Ya kayu masuk telan tiga tu jeng ya. Perbaruan tu raw, rezantung tu tu nama dia tu dia amat hamsa. Itu dilatih mana hamsa. WhatsApp tam dia kabido. Benda cek ya kan reels bang ngong tu bang sedang berluai tu kan. Kadai kai tu kami lo Shawn Mendes Casey. Tiga tu nama wayang ada semua telan tu bat. Tangat tadi papai dia jom. Kita saya kasih. Tambah kalau kumne pak PE benda pikan di kita di kompor bar ya kita di kompor PE kita di EKA. Tindak baik je wajah kami di bawah. Dekam dekan bangi bangi kopi ya tu. Kadai ke EKA kopi exact subon. Ada yang kopi exact dong kan lirik super warna tu deh. Kayak kebaiklah dan belum creative nak apa lagi. Katakan, belum dia ban cu. Mentade ban on subuh ban kopi bat kaliris ke dah atau tidak long ni fully copyright. Mentade tadi ya kaliris kelala ban penthai kelala to no ita. Dia kami dia kelala ban penthai soal no dah. Ikan Tangjong ni orang don bang kopi suai ke video. Kalam kerabat kau. Don one comments bang ke pi kopi ni ke Dreams Unlimited. Tip Dreams Unlimited nak Kishna video komedi kunjung ini teki ngigi kopi ni kita lagi nagalan tengah lagi comments ni reply ngong kerabat kam sedang nagalan dan orang lagi kuni ya siapa kami ya lagi podcast lupa kami long sedang kami ini dah tamu penelong yang ki ada tahu dulu bagi long kreatif in our own way ya kalau nak tak kan dia basdang mapi basdang mengai kan dia ketika don kita oleh soal jadi ni dia tak kipateng bisa ki ya kalau nak tak lada show ki stand ada ki poli bamen show apa so tenna dia jeng ruai ka jongi don hok bangin ai nam yo bo day bang la jusan dia jeng ruai jong tinggi so tenna bang perkelan so jongi kalau tak kan mengipat tentang dia suci pindah gue bab kopi. Sama yang mati ngambil kan. Ada kopi banyak deh. Itu ke quotes bro. Penong kuno. I don't have anything to say on that. Because people that are close to me knows me. Okay sir. And to spill the tea and everything. It will only ruin me only. Kadang orang kuat banyak drama lebih berbukti kepain takut. Kadang ke strategi mah tu. Dah happen lah kita. Kalau tak tidak senang, you have long way to do. Ada konsep buat. Ada konsep buat. Cuma ibadah di sana ada konsep buat. Entah kan. Thì ujo không nông phe cái vị bạc cái bà nghe cần độ chính về trong đó ujo thì chỉ sinh pet but chỉ sinh ngát but chỉ sinh sống thô một khi đã có cái gì một phần ujo lần pariat as a being cái trong we are very similar Ijar long kunjo cái gì muốn chúng berkhad ở đây để begini gila sống thô bagi hapan leh dapat tajam ke Tendo mutakan. Tengok ban Allah ada pipet. Yang Join don nak jong kai. Ke boleh em. Catch. Something for the pick up. Tinggi rung haban pathat dia kata dor nama apa. Main suspend alkan nak keng do. Deployment on his programs kalau kita. Amin. Yeah. Things just have to be gimana mas? Nada setelah angkot itu kok di mana? Ngabes. Pergi, tolong ni. Kita kerjakan sebenarnya bagi melatih tan lagi angkot di mana gitu. Yang ini. Entong terus tak kan?
Thì kita si beri kiba kibom tip yang ada duluan ha kibom tip yang kumpul di mana kita kau yang tu kan mentar wek liur. Dapat dia. Wait. Wait. You just have to know how to treat yourself with such a certain way. Ada consequence pan. Kaya bendi kita kata. Be so strong enough. Bekerja bien ke jompi. Ndai banong bandar le kita ki hadu ba pagandran brio kayeng kasem ke jompi shu kuka di siap semadani itu tidak bisa. Kata tegan long ta ya kayeng kasem ke jompi. Kung gitu lah yo. Just a few years it will be gone from your head like kalau long time for the time being jab long you pakai cautious competitive just like you said. The matter consequence ya probably. What is happy, Marwai? What is a successful artist according to you? Successful artist. Kung nung nilaban cut your top artist ba wala long successful who made it? Yung kaya na po arihasi yung Any. Yung among ba manu taw artist na? like What defines ka? what What defines defines a successful artist? you they can achieve but nilaban cut o along successful as an artist? Being successful now, pindalang successful hakan ni yung yan. So how a jong kan? Shubon mo tayo, if you're an artist, and you find happiness sa katoka ay kay kabakila, you're already successful. Wait kata. Wag ka ba kabalong lalak mo ibagi artist balok kita lalak jong jing siyan din. Pada kat le kay kabakila ka instinct lo kata ka jing im jinya kanti ke jong ki hawai dai ba jing im. But kila ban face everything with a smile. So mga kita na lapin successful. Lego pin only when it comes to fame. You could take an idol of shape. Baro ba pikwaan? Kama take an idol of your feet. Kat sa pikwa kan idol ba? Kama ka ega punat pinay kana sa akin. Lamar mentakin pen. Haga jabi ang jongno pada pikali. What is a successful artist kinong ba? Uta ba kam hack fame? Fame, money, richness, all these luxurious things I like. Gaya jisron ni ka jong na em. Kadai bahadi mo tau beliau bayo kita kiki baro. It's his humility. It's his kindness. Pada mata subuh kung no artist. Pada ubah subuh nanda ki beliau juga sami tuyu. But neng ba jing itu jong ki beliau ubah nyara bikui pat ki beliau. That is successful artist. No matter how you can define success, no I feel. In this life, you can learn what define success. Come down ke specific benome is a successful person. No matter as much as you see that someone is successful also, you did not live long enough to be in their shoes to understand. But even though at their highest moments, even though we lost successful, they still have a battle to fight within themselves. So being successful is kanong kaba adu kata-kata bakin bu ka specific definitions kan as a successful artist kung kinong kata lebanon yung ka film de ka bayo film he ta denga patay ba no kan ay lo defeat. But I don't have a specific definition on what is successful artist. Hanga simen lamar ba yala di kumantang ba no mentaro bada rasno makibri kidan la chu ye na chubo ladang lo successful and halfway successful pong kibun ki jingnya la ki ba dana jing impi jonga ki ba ma ta dai dai babatan makasmu temanta umban fi successful is someone who finds happiness in everything that he does.
That is my answer to your question. Success है करने के का बहुले और यो ya ka jing kemen leng bagata. Doesn't matter what the result is. Kadang mentang marathon lu, kadang kemen bawa marathon lu bang job lu. Ayo ini kemen bisa ke bakalan pan, bawa marai betul. You have to look from another perspective. Kalau nak tak successful life isn't built on fame, money, or stuff like that. They make about you view everything from a positive way. That is already a success. Nama balada kila iban pe ke nagal dia ngapa bahaya. Kata kalau dia lepas apa success. You know, haga jing so bajong the successful is basically being happy with what you do. If you're happy with what you're doing, then good. You're successful enough. But lada bisulong happy pan. Lada kata ke pa kabakile karuin ni pika kamate. Pika men karuin kamah. Dan lada kata kabakile pat kalong kadai ke kabah. Ai ke jing toy na jing im na bentai jing im ke jongpi. That is successful. Nama lada orang ta successful is being happy in almost everything that you do. Menta bang kemen bang dikian bang shudi be. That is not successful. Kalau ni have that view nak katakan ke jack view ke bakal mempel. Nama menta bang kerang pun ni menta. Pasal si singgah mi nak kami sekolah dalam dulu batik asurok shudi be. He's successful because he's being happy in everything that he does. Kamu dah kata. Kadang nak buat jingmun. Lepas apa kita balik kau dia jingmun jing terkat bikin sih buat bagaimana perkembangan. Next book mungkin artis, but if they find pada gila sih siapa ni kerja im jadi mungkin artis kalau share pada santana tu kata bagaimana ni kerja im malah bergembira yang kerja yang sama jonga bagaimana ni kerjanya nanti jonga kerja kepala pentenrong yang kerja kia jumi ye lada kene ke kepala le mentah kerja kepala penyeram dan bentak kibatu kimasuk kepala penyeram dan bentak kisem that is successful. Tapi as an artist, tapi kalau kumbalang kita hadu gila, selong sukses dengan rinti ya jodoh. As long as I see my image on my kid, like para orang can do that, I'm successful. Kalau kita, ngayon tayo machu on no Facebook, solo successful na danga one shisho di buat. Katakan dapat bapi dapat ani gini nom make memes like dan suka jeng perkan ya ka jeng slow jong ki wepan ngai la jong te ngalakon bang wong sini krokodil ngam dan disko ba to ki dan ki wepan ki dan ki memes pi I guess pi ngam de ba buri pi kita biasa kumi ni te me ni komen no ngai ki komen ya de dang ya yo. Nak recommend. Kalau nak recommend, make a lot of memes sebenarnya. Tapi kata orang lain itu, ia pun simpan nak kau itu kalau kau perkam, nak kau kalau kau view, nama pas subuh komentar kau yang apa, orang successful is being happy with everything that you do. Komentar, ada komen bang sudah kiat bed, orang dikiat bed. Ada komen bang sudah khalai dulu, sudah khalai bed. Atau pak, kamu ra kerja sub. Gimana salang itu yang bisa. Kalau ada kali ke kadai keba, apa insting, apa komen, iki bahiu, iki bahasan di zona lain. Subjek. The snap itu rajang pipi cek wabang kilong romantik rong you. So kumu pipi halatim. Haga love life jang pipi long romantik ni belum. I guess I am. Yes. Orang ini yang pipi long romantik ada. Kalau pun tanya kayak pakai bahasa yang kadai sudah disebutkan. Pada sekarang ini dalam zoom kan tu kan baru itu kayak apa sih? Ada misalnya jing top loh, pasti. Ada repeat gitu. Iki bayar takut ya kendo hari jingin bezong ni ada yang pet nak kalian juga negatif. Inomiak tu kayak bayar nong atau tak sedingnya one pen yang positif saja ya nong tu badan kejingnya ya nong kabel ya karakter sama tu kalau kita jadi umpati on what according to my last shot nong tas on OIP yang ajong namburi
Kata yang murid. Kajing ni kadai ka pamati mengaruh saya sem sisi nong ia sem ya kalau kajong kajing win ma. Kadang kajing ia ka pengkelah yo brim. Jan baru kajing ni ka pengkelah itu pi yo badi tu enteng dah ba sem sisa kajing ia te belah so belah. Yang online tinggal wa piron what is my love life. Aku nggak baca tu an tinggal ke love life kejalan. Yang create tang kau. Pada siam ke jing ye. It exists ya aku ni sebte. Kata kau ni kau lu pada kata fe. Yang sonto belada kata ke jing ye ke bahasan syari perkai nom syari jing ye dengan ni. Lagi jing rai ke bahasa nak kita ngomong suatu. Hawa desi sama. Nama kumba pipai, iweki jakat, iweki stay. Dan kiblir susah mengenai bahasa itu di sana. Tinggal tentang ada poin tang upur pada syubiat bet, pada syubiat pak pun naik untai. Empat poin kepur yang wanita hakiwe pak hidup. Tekmbal online ti, balai nasional kini jingwa. Habaya day pak kini ki love life day based on experience. Based on experience. Mana bapa isnai kini lembaga experience kejong pi isotana. Tinggal rumah sok batai lyrics. Nongkan dong rumah sok batai lyrics. Amdan jing Ementa kungka ni kamalan nai tu sok batai lyrics. Pentabar sok bas pentabar bentai. Kima sok batai jingwa. Dari sok batai jingwa sudah bahasa syati. Unta kayak bani base yang latih experience ke jawa kan. Oh, mano brio entah mengi like dan kan tidak sasar. Fisik syashat bro. Ciao. Bukan osnya sasar. Ini kasnam te ban bu jingkan mah gisnam te lek nantai. Nadok kan osnya pesta ban. San, mampu nepat itu pan nong kena, utang lah kata hey, tidak on di tangan dia bagian itu, mana tidak, di mana pada itu polo, masih di bawah, achieve sulit na, handle terus. Enggak, kalau no mentah I choose to keep it very personal. What people know they can only read it. Mentah Ndai balong keren ni kipot pemensua pat memar. Ya orang pi kumape. Nah. Sampai tanya ka ni ka jing ma jong apa ye jing jong ki wei kita ni parlo ki jong age be ya nanti ga be jing ka pomda sotanan stu ka tata. Tinggal on kumar orang pi based on experience. Tema tapi dan relationship. Ayan. Mana Tate. Kalau mayu, mai kena. Wah, love letter. Love PE kalau kena pan as a man, as a guy kalau mana. Dia berkhas baik dia macam. Kita diwan hadiah. Kebe. Iya, song pernah di itu makam long dia tu tahu pun penginsuya perkasa tanya kata. Kam tahu celai iya itu kata ada mikro ni weh in besar kayak. Oh, benar. Pada mikro ni weh in pensiun hai guys. Kayak yang pingdan. Kalau berarti Kalau tangin day ban suang hoi ke jing kam day ke jong lek kai nu ya no ma kam day ke bai lek kai ma kumbal lo le si bui state hane ko jong ni ki ber lo si sai ye ya ha on chu lek kai thane jing ye wala yun dan ye ka ta jong mut lo be si sha kam nan tai jo i bai le le dai pe he ju nan ta le the more body which you are the more ta ke ibri lo ki kham so kana le ndrai Ngadong IP loyalty is very important. Loyalty is very important. Kumban ono iladi rum jusung futan ni gini ki kabong pat tengku ya razon. Baro hiu brio ndawa tengku ya lade. Compare kata gajing sultanat relationship.
Kita kalau cuma kita tahan, jadi ngomong kayak nggak apa aja kita. Banyak pelan-pelan baru itu loh ini dulu. Kami apa? Belum tak. Kita patip, itu patip bisa semua. Kemarin baru banget aksida. Hindi bro, say one band body. Belum tak, banget aksida tanpa kami apa. Nama aksida itu udah itu. Ini dan kayak isolation ada kata tu lah. Hai, Shida banua hai jinga dai bat ki breo dai. We have something about you we don't like it. Jom jom. Jingu jing berkat. Hai kala balong Shida. Maka yang jom asyik bunga berkat ke jingu jom. Dia ada pipet nak dia ujar pit nak sini. Nah, so ba Shida. Di tumbang on ha podcast bat iba coach Freeman ta na on wat tidak ke basin ka bui jing Shida jawa. Ha ba ya dia berketuan malah latih bro. They barely care, they barely respect, they barely you have a talk kapal kepada yang suami itu phone ni. Jidan tu dia bersih kabuh tu pun ba kumba kan tu dia semua. Lain cerita mana tu berontak yang bilang air plastik kian. Dan how is it? Mom's spice. Juga sama sure I never heard from him again. Atau ni. Teman tak syukur pada image kini issues baru kiat sekian aku pikir kan ni bagi pribadi Islam. Jadi kata nak macam ni. Dia kata kini punya pada isu ni dah itu kanon. Lagi syujat itu lupa. Ijak dulu ijak. Jangan nunggu mengkor di kontak isu. Oh, Wrong. Pegang tak? Stage. Kijak ben naga from your life can like they didn't bother calling you on video after Kalau mau pilih dia perform kita gosok. call issue taking down MCW itu kayak energy bukan dia besar tambah kidan kiban you still in contact dengan yang salah tengah tiga dam gajian kayak gue beri no way tiba lagi on kidan besin kabu ndai tangga kan ka artis jingin bejongan nak kau pat ka jingin ru ka bayar dai ba ka jingya jingyan ka lebih ka jawa siman masa sing kabu bai kata kibri ibang from back break between the three. Once I said yes, once I said no. Along with she bed. Menunjukkan tip saya kan, menunjukkan membatatip saya kan. The day bang Adam, ya, the day bang Adam, Abshua, the day bang so, kapan nompo saya ya. Menunjukkan katain saya pete, kalau kabae, bangan on ya kayak itu. Saya pay nomor bar tolong kumbayang namla ban garanti ba akan ada itu person ni ubri upong na batas ada orang saya pay lelada ba ai bay juba ka ba em apshwa là này họ ta khám còn là đang apshwa itu ubri gila aplan kena kita khám sub review bakin expect cái na lagi don mentapa kijat breu kiba dari put ke kami bagi otor mentang apa yang tentang simple personal life malah kita tu pada kayak orang masa sing kabulin dulu nasi dah zoem lagi call pat mungkin subuh ada kena por start tentang bos padahal kita bela zona kalau ada jalan tapi sesuai tadi dah value pan kena ruang kan kembali kena lah bela suki kan sesuatu dan pat kiba dijat beri balong ba Kidan, a choice to make, ma. Kamay ka na gidawa ba ni kila chwa ba ni kani detektif. Igato da yung sasya. Tadi crunch pang show, mare crunch pang show. Kumupi semua, kumupi namar bang letter jong ka perform ayo. Ang baik on the cherry blossom. Mang pilih perform cherry blossom. Por bang apa perform, piba jong wanjang. People stage, kalau ke main stage away, nampai the local artist away ke stage. Bisa no betul. Nama hanga marway, naso porbo perform porbo pet performing as no. Pangdan. Nama ba no like local artist pet kum joki jong one job like you guys need to be on the main stage then they show. Pet porba like to the show. Kia board cricket le anto aja. You to banjok rapper. Orang nanti itu pergi cricket antor. Kalau mu dalam disrespect at least itu ke youth depan bu saya sejenayam
Kan baka attention kila ban ai attention ki audience kila ban cheer you to you lah. Tapi semua pun kata Basically ano itu kami harap sama mensuang apa kami harap band kan kata band ada perform ada one job to perform ada ujian kan ada dia perform yang perform tu kan don band kata jing kata bayi ya kata Henry Cuba mentanya view na perspektif jong itu orang nanti ya view penuh tambah let us locals be the voice for all the others deh maka kami harap banyak untuk pada ki view maki nanti lah jingmut jong ki yuki don go ki jingmut ba banyak penuh itu nomor 5 penting ke jingap her ke jingmut jong way bre no way pat ke perkat jong way bre no way pat orang ke bayar tu kata dengan tip yuki don go ki jingmut mereka mengibat let us be the voice by kami harap pindah untuk kata kalau muka disrespect cuma orang kata itu borong juga artis kibalat Tracy Tom na unik dulu. Tilong punta ada kidon na gawai ke jingmon banda untuk te bani ba kipan ke disrespect of have a night fight. Nama ropa mau ki on ban ka kawai ki ai platform ni semua bagi ai platform di local artist. Semua lagi ai platform ki on ban continue kita di local artist. Tambah ban continue ban support kita di local artist. Kita ban bo nang kami stage ke. Kenapa gitu ki audience ni kiwen tim yo i. Ngarang nga tambah nga tu kesngiam na sui ro mai ro ngalai ai kublai sia. Shabak stage kenal. Balai am sui ro nomor ba despite ketuga attention cuy despite itu bakibo itu TV screen ban pikirkan PCRP perform stage pian lah pada kerapi kita audience tu nah yang maru that this is it makes me happy ni jing kemancing bas Lada kalau ni masuk ni TNP lada ki no penia jong to ikwa sisaban ai ni ka platform ki wedi sa kan review itu albe jaming nang ba kan han hair exactly nang ba PE ka struggle mo ki artist kaya lamba sibon ki AKAP ki artist ang struggle mo ala ki jong struggle ke main stage jong ka chadu basong ka dai ke AKA ka ba odo Never don't chame. te ladaki local artist sudah thar ngam kran ya artist gala de lenga da don ka charni ko jero ba so ban ai la idan ya kita ki ba PE ba ki dang kio shubona nam kran than na de kran ye ki we pa ba haswa zo na haswa zo ma ki don ki artist ka ba kan tebet ba ya haswa zo na to te ai la shwa ki to ne shwa ma ka parthai kan bu tepen what is mechanic Monta nama ba kumenta da jok social media onde ba sok main reach sabat Sementara ada yang don make at kumba cherry blossom ke blog festival ba ha tuan ko ba kham suk ke menta kumenchuala dali festival mobile unda subo shulai itu subo yale je ke nte ola pe jute la dia menta ki bring dai ibo all say perform station that day kami dia betang yale kana suk ba kelong ke cherry blossom masuk semua kita smack dan te yara de manam experience kata kador nomor ba kato kam de pika show lo so ngamlai ada ban kerang kana du kata ta ngamlai ngampan ma uta we ngampan ma ela de hak kejat jong to pa te ni perform sa tambah kato ba de bahasa no one jong kato ba bangarwa kada tang kung ga introduction nya isma di yang song pala lalu tak ada dia song pala dari nak kalian jong one job pas kita film nak tak boleh kita view pak kalau tu kalau orang disrespect baik kalau jong ya katu tentu pada view kelumlang pada ngapet kelumlang ya jisau jong barapan lah dia disrespect dari ladang ngapet ladang asal ya jisau basimet ke jongan langsung ndai tinong penlihat di one job memang ada kita di nomor penyiar dan bapak penyiar dengan poin itu lah dalam dana wanjau.
Tingnapan alay one job. Kaya nga so one job ka tapan na. Kalau tayo, it's much more disrespect. Kalau tayo, ada kerana mata doon. Di ba nung bahan madula di rato nampak lah di na no. Wala te banda ay ta specific yo. Di ba ko kita distractions di ero yala di mas na pato ko aja no. Telong naman natin banda pekhan nga kita ki habaya day bat kita banan ay ke specific lada ngompat pekha lada ngompat gerak ay ke kumaki kita kata gerak bah bakalong kunne bakalong kuntai ndai lak dan judge based on that lak dan voice based on that. Thì kumangin nila itu dan confirm talak dan itu kan. In so ang imla te ban ay kata specific iyo. Henry tau per mau perform kat wan job di rap iyo. Thì kulo kan ngala ban biasa kata balada to tang per perform itu. Long untang kai kam long yala din amla an ay kata da juba pembalong ben. Hoi ka ni hoi ka utai nama ba por perform wan job itu pada kita bang. Kim long we are not they are not distracted by anything. They kita stage ini kita share one job kuno why jualan ya ibu bibi kuno fan ya pet jadi itu teman baru ada tiada jompat turut ada betambu why one job yang kata stage performance wabangan perform for stage cuman orang yang dapat masih dapat turut ngam dasar benda itu sih apa benda hati coba saya belasang benda so youth hari rajau terus sudah makan lah. Te kalau kuntai ban ong banganda so tu ikana ya kata bam dan baru away ke show tidak dan ada long kunci bangan kan tidak apa ban des pada keren be dan ngen jom baru padu it's much more disrespect lalu no ya apa sih long nakalian jom baru te ban ong nakalian simet patte so tu saya guys point tu sound check show kali leg game leg pass baru sisi dah pun lah dan bohong ladai kapur banyak lain nak telen dalam lain shot ini turn dalam apa baru gol ni untuk dalam mid tu direct sekali langsung kan long putar long poin sengaja jinggo Andre ban pan booking book hasil sojong mata ibu kami station ni local station ni kami ada. Kata deh kami ada. Jadi sojongan. Nama apa? Baling burung yang kau pada apa? Ya burung saya jom dengan orang ni berbuat. Jadi sojongan semati. Nama apa? Bana ba ni one sini one bang deh di. Kami dia kata. Tiba lagi cuan ada dia di sini. Besok tak nih. Temulai kijau lu, nada kijau, tangkap air nanti, kini main stage kelas semua semua. Kasih saya jawab tahu kata, tinggal kami apa ibu main stage, buat ke medical stage. Naman yung exposure naman ki main baptik artist na iubar. Telong tak kami, long kami tahu konvensional, kami artis konvensional kami ni pori kasih jauh ini mah. Itu kalau abang itu so, entah punya uban job tu lah. Kalau bang ki artis orang legit, Dia bang entah kan, bang at least give them that stage. they deserve stage. Dia bang orang syukur kami ni pat syukur na, ni. Kandang kecing ketat. Tamang iya exposure dia, syukur na tidak hibur ke asam ini bawa itu nak ada exposure. Like jualan job ini batal long kam lahap cuti, jualan job. Lagi mereka ngajin keren kejongan, mereka ngajin sew kejongan. Yoki orang buat ni syukur kesan ni one job boleh itu Nah, keren ni one job halo di kampung lah deh. Tolong kata, he does not deserve that. He's a very good singer. They will be artist, but Memang he deserves the main stage. Nabalong kung tapat kay memang ada peace ngau syukur, ada peace ngau syukur. Kani kalau di kino peniat ma peace ngau syukur. Memang syukur ay sengin deh. Ini bukan lah bukan ke artis sesilong deh. Tapi kuat ban ay lah dan penjerong yang sengir utip ya. Right long teman suatu tan ya tahu from organize nama dia organizers.
balong tai kini ki artis ki bala kami khmat pat bala kami ya pe khmat pat ba te de yo le hang to le kan ko burom na bentai zet menteri bajong ina de no artis bang siapa te nama tu bawan na ba le ki no man ba e to baro ba bahan zumi ndai ba kini pan ki jongi ki mi siapa ki wan ra te de ge no bentai jong ni situ ki bawan sene ki wan le tawan ba ki bami na ne ki wan ra e pa kalau punta ki artis ki bawan na ba da ki wan ko ay la perform mano ko na bisa ko Amar betul ke tu paro perform amar kibun ki berang miss kita expect ba ki perform iyo so ancap ki perform ba main stage you full miss amar ba ka kam jangan main stage you tengah ngasuban ngasupo untuk stage ba you tengah tip ba Ivan Jopro share perform ada ni jadi salah miss de ngapa dia gitu ini itu one more like post mbak yang dia I literally have no idea because I was not concentrating on that and haba jumpa poro kumano na yuki lai na jom na le tau na bad banda sau thu thani kita ita na bad dala bad kot ka bot ke jimut ke jing pathak ke jom na haba de bad kita Tisre balan shira bot tenang ye jing sau ki breu kan ke jing syam na deru kamo ya so ba halo kita ki banyak keren na shulong wait ba I feel like one job did not deserve that local stage, they deserve this stage. For me personally, there are some way that. And the artists performing on the local stage, they did not deserve the screen that is playing cricket. yes exactly Nakatalong dati bagi penyiar atau cricket, bagi kan ginawa kay cricket, so they did not deserve. Yung atake, long silang baka attention kan level specifically. specific ka They long kata ada agent so ba jong Ndray ban ompat na lagi yung ginawa niya chidam na kasi. Tingnan tip yan. kita kata berarti Pero Nagiging ride ang pi. Nagiging ride ang pi baro. Nagiging ride ang pi. Kaya nagiging ride ang pi balang terus terhat. nagundang mo siya sir. Nagkaroon pa siya sa balay. Ito na. Why is it so special to you? Ito yung gajong luwa ka ba ng kong gano'n? Ways pa. Ito yung gajong luwa ka ba for himself no ada kimi na to ba ta. Tika ba ng kong po? Tika himself ko ba ada pet si siya do ba ta. Kada gajong luwa ka ba pen realize ka ba pen song ko yang ay jing ye jo ki priya ba do na ba. Just someone looking hit million as a new artist hindi ka masuk. Kung artist ba lang susdan, day ka masuk ko kasi day. Subo man ta kidon subo ka channel. Ano ba naman? Channel ka pala doon pa i-subs ito. Ingaro, I use strategy that. Halo agataro ng mga jingara at natural farming. Kaya day ka papansin ko yung kontor yung parlo ka jinging ba dyan na. Mundan bisa yung tuwa waiting under kulit inside. Kaya yung sanlot na kato. It's a big press. Kila na pindot ay ito kiwe kasi niya kapan ni dan batu pista akan kam doon kalau normal tal pindot itu bisa kiwe kam teman kala kami campur banyak bang pulat yang baru sedikit tambahan nanti ada sebagai karya oh tanam tersiandro tak itu akan maka dah apa ni toh kalau haji so itu buat kelas modern harus badan empat kita diangkat mah Wala dukan ng taro, banda ako napagbataan na binabiyaw ka balong yung jinrangkam basic system na yun. Anong very close to my heart na marba. Natuloy ka jinruwa ka di ka ba talk based on the past feelings. Jing so ka pa man siya na ito I relate by the feelings ka ba kaya tiwag lang. Iba pa rin tanda diyan ngayon. Tika industry jung rai jung akung kayu even though that I can over songs to the risk long meaning so basically yung ishimel jung rai te na focus on the lyrics and very close to my heart they can let it know come down no she serve te ka tulong hair may jung rai iba talk iba that's not to you masarap nila jong Kapag jongka dukan mentaro keempat jat ban orang beranjak ay sesuatu nape kadang tahu
Kisah kau ni gitu ibayat jai hap sopa. Ni bersiu bukbat, belum misal bersiu tempo, bersiu jahna. Belum tak te, kita belum kenal te, bukan belum tak tahu belum kita lah. Sampai kita kawai kalau bagi beliau, kibun berison dah English yang lain lain. You choose with a grand base and that. Kira betah kata mereka passion. Kira tu apa ni dia kasi nong jongki ka kilo kuno. Te kidam kikro ki jat. Page to Instagram na page to make fun. Ba make fun. Ma do make fun. Ya may no ro. Ya bade tam na so ye. Tanu ma. Hai na jong la long ni the. Ba nu chua. Ipalong jong baro kawai ka circle ka jong kitim. Ba one ha. Jong ka jong here is the type of person who doesn't even care. I don't care about almost anything. So that's it all. Không care kan te. Ba không care kalau make a relationship với dia bagi yang kesam. Long kita bet, long peace bet on kata ka không được kam. Ndai kum kini ki ba on ba ingan le ran beri ba kum ne, kum te ni le ran beri ba kum ne. Dan kita nama ba so tu yang macam kau nak jalan na gitu. Tidak ada pikiran tu, matara gitu minum ya jalan na. Kalau nak minum ya jalan nilai. Therefore, for the sake of kita bagi beri punya kid, dapat kid. Nah, macam ram tu so kampi. Punya tu epi anda kam. Pada ki make fun sekat make fun dong dan kerja so ini macam. Ram dan itu ijing so bawa tak kena dia so ram beri ni so lebih so dan. Apa thick skin. Ram dan sisa tu kan. Namar ba la racing ni ke environment ke ba on Indonesia era ten menunggu Indonesia band. Kan band you band gitu lah. Bahasa abangnya tu bor pedang led. Dah mana? Lek katu bom lek tu bom lo abe supaya tak ada environment tu bimong ni kan te. Te mentah sibuk mandang kita nak bisa ya lo abe tu dan led dari susah. You tak te kon kan tak tak mini pat bawa. Melihat men tu dan led susah band sisa band. Sisa band. Hari you band ni led. Kalau kita ya macam nanda tak tadi. Tambah ke bangsa tenar kalau banda hadiah bagi bon gitu dia kira supporter sepagi jam. Ada apa? Kalau kita. Kalau tu jadi supporters lah semua sikat dia mak. Nah kerana ya kan dia kembang kemudian barin akibat tam. Beliau pun izin duna kebomla pendiam itu. Soto pun bagi izin duna. Ramah pandangnya kata. Kadang dia tahu beliau ondai play. Dan dia tahu beliau pun bagi izin duna. Bala izin duna pendek. Iba soto kita lah pendek. Kibang anak kalah pasal. Dan dengan so bagaimana nanti jangan lagi izin kebayaan mereka. Kebanyakan kontrak ada izin berpujung play. Ada ke boleh play. Halo jangan. Kumukun ng kon kumjo masuk tu eka responsibilities badan ti masong ekipan baru ba hapren kie babon kibai ikato social media support kanang buon mai mungkin buon gibabeng gibon lang ba support ndang apet kai kibri ba support kibri ba ya so tanda kibri ba ya kran makasih yang dapat kita kibri ba Kibala akan jengkem ke jong kiban le lani ban kakel gitu. Nah, pesi gitu ba pesi no ada pesi gitu ba lamni ke kapos segini kita ba kiban gini kita. Nah, pesi jengkem jong ki jing jisen le no kelwa. Pesi le jong ke jong ki. Lagi non le ko ba ko tai. Te matara disiplin on ba kata. Jadi sudah dah apa ni kini diberi riba sonteman, kini diberi riba agensi yang kini diberi riba push back yang apa namanya mahal, kini diberi riba kontak riba masih dia keren nak post riba ajingun yang lain. They are well grounded men and they are very respectful in their own way. Baka society require respect high again. And then ada apa di babe dan Tôi đã phải dùng gì mà không ta nếu mà là bên nhà cái gì tôi phải dùng kín khi đó là cái dùng cái gì nhẹ mà cái ta làm bên khi đó là cái dùng cái gì nhẹ đây các bạn cũng ta phát triển if
Nada kadai for fun purposes tu biar. Lai. Habiar ki dan lai kadang letak kayak gini ingat banyak ki. Tama mo pi ipat kadang mezen games. Kapo ini ya apa kila ki we. Lah keren dia kata ande bala keren dia lagi keren bentai. Kue mari lah dia lalu seni krokodil dalam dan social. Long habai dia bagi kita steam dan wanda ini sampai itu bahkan dia mereka orang yang jong loket. Iki we pan. Yang ada itu keren bagi keren ramai dia. Dia kuntang aingo banda songo ki. Supporters jong yang banda ka puas ka poren. Pindah pedi comments comments different kenal. Dia itu baru baju support na pos support gitu dibayar ben na pos support te gitu dibayar kerja mesin na pos support ru play na kartu kerta epi aku play ya jon kan thabu iba urame te ba mangil bila mai khal ki be don na le ba hajing improve tu sosaro ba kila banai ki dai pui dai patken ban klan pa kini ki de ki ba jing ai Basubon kijong kena di dunia ini sudah jong kena ini lah. De subon lah sebelum tak. Kadang dia tang kena. De hari jeng orang kena kijong ala pun iki bah de jong kijong em. De ngasau banai kublai ya pi. Bapila kon dia sebenarnya ka podcast lagi. De yang dia ubah unjuk de di pano kijong ai badonang. Apa dengan ni nanti yang ni dah kapan dia sesuatu. De apa ni betul sesuatu. Tong kut nok ho. Kata ni dengan aku boleh kepal ya PT sebab support for support kini don baru-baru ke mereka masai ke bahkan boleh nak waktu sebab di way berkunjung itu boleh baju so tena to make fun keep making fun a lot more and more like when you okay now for support tambah tangga way ka jingna pas ke zona IT kalong ba nak kata kan ya ke personal life job kita kadang kami ke PS na Halo kajing im jono ke bentak iki. Kamde ya mak ta de kiwe tak kibin ni pi te kam bahat katu kam bahat im te ban im don han teja ke jongki ban im so thro ke ai ke jing ya dan ti ke jongki te kam bahat bangin shu slow bangin ki ya ka jing shamana jongki we bani bangin ki ya ke so bangin te ti kana ya ka panen ka kot ke sedang ka kon nei ku ya ka jongla ka bakla tem it's very easy when you are or do well but I take a nata it's okay to make fun they to keep it kami happy I just saw jangan yang you can make fun however you want tambah aduh kata mungkin touch of personal space dong diberikan kami happy kadon kan bang api mungkin nong sinami so kita but so cool your food joke we you don't give real Kiban ai pi daga badan sesuatu you put berpleng banyak tan te kata hi dong lamu damai kiba if you keep making fun you so kana dan kian de balo wale kanya du tau put adon dia pe ngam gua ai ban ban bawa teng kadon ban kami sebagai yesna lor kai kami hat seperti tangkata ngarun kumpul lo besi bona epibat gitu Tau kublai sibun pai lah mana pai pingin podcast dok sedang dok kod kam jo le kublai sibun yo wal bawa the one cari am dok na shilong the one shilong pai one dok na shilong shidu sini ban long gas jeng in ta bisni kublai sibun di pi ai ke por jang pi kum pi ong ke por de ga bakot to bakot tau kublai sibun ni barau kublai sibun thank you so much kublai sibun is that